Ukuje huko. Leteni gavana sasa. Wanataka kudance. Kasto barakayo kenda niende turinge wimbo boe hato karibisha gavana wetu achilia DJ. Yes. Heshima tafadhali kabla tufanye national anthem. Wale vijana wote wa bodaboda wako huko, security please, everyone should come this side. It's not right to have people behind there. Everyone should come this side. Wote wakuje pande tafadhali. Wakuje pande. Wakarande antu betu na baba esaidie tueni atuguriaria. Naomba tusimame wote tafadhali kwa wimbo wa taifa.
Asante sana. Kabla tukae chini, naomba Bwana Peter, tusikae tafadhali. Naomba Bwana Peter akuja tuongeze kwa maombi. Mukindia.
Ndoria kana araya name tantera iwaro kemie no bata tera iwaro kemie no bata Ndoria kana araya na mero nanjere mavivyo gavana no bata na tanya tabo inaroro no bata kabote gweretwa no bata Ndoria kana araya na mero nanjere mavivyo gavana no bata gavana raugire na taita ndenje tonjo bone ndenje to sia taita gavana raugire na taita ndenje tonjo bone ndenje to sia taita gavana motuma ne wa mandereo na ne to mwandete tori uga tutamu wakasera ugire na taita ndenje tonjo bone ndenje to sia taita makasi ne weto na ne to mwandete tori uga rongapamu na nikera ugire ndenje taita taita njo bone ndenje to sia taita ane mwana wetu nane to mwandete antemberere entemborori ni mendere ojambo kaukia Temborori ni mandere ojambo kaukia mandere ojambo tu mentemborori ojone ngabana temborori ngabana wa mero temborori ni mandere ojambo kaukia kiasi vitare sieto temborori subikuru sieto temborori ni mandere ojambo kaukia motumanga bana ega kuria motumanga bana ega kuria nete boina roro ega kuria ne wa mandere ega kuria nane to mandeta ega kuria musore wa bote ega kuria Mboro kudira ega kuria jango wapi kelele itoga kuria wapi makofi yao tafadhali. Asanti sana ndero ateta itakere yao inkubo yonde kuma chogoria mwanka kangaita wapi kelele. Asanti sana iboya ya team 280 arwero team 280 na irimbo romo wake good girls akenga Deriongana we are mogongo ngavana wetu eto mwake mauta karibu Taita ngavana wetu karibu Taita ngavana wetu kae tanya tori ugai tutam ngavana wetu tanya tasegoro tori ugai wetu tanya tasya mandareo ngavana retete mandareo siasio retete mandareo shandra kioretete mandareo makasio retete
Municipality Bokwana Nadere Bokwana Legistre Bokwana Tojera Bokwana Municipality Bokwana Menderea ingavana retete Tueiteriuga Okankoinie ngavana Okankoinie tekage kutrainagwa kanyerek Okankoinie ngavana Okankoinie tekage trainagwa kanyerek Ene mwene kainagwa ene mwene no tutamu ngavana no tutamu ngavana tekakagwa kainagwa ne kainagwa Kanyere ati twende chini ngavana twende chini otekauge otera inagwa Kanyere Kanyere Rukuthira ngavana sokanara tukwendete muno itoiruknyere. Asante sana Your Excellency. Asante sana Your Excellency. Thank you. Kigane tafadhali tuharakishe Kigane. Ari Kigane taitere ibabwe. Ngachiomia. Wapi kelele angachiomia? Kuyeni na moto huo mkonabwo. Si tulisema nyinyi jeshi yangu. Jeshi hoti. Motuma kweja hakinyankobo agamba karugama kethigane gombe yenze Rwanda motuma kweja hakinyankobo agamba karugama kethigane gombe yenze Rwanda ngabana kweja hakinyataita kamba karugama kethigane gombe tanje gwere Rwanda Hele agakaribishwa gamba karugama Hito akerwa karibwa gamba karugama Haida jantore taita gamba karugama Hito akerwa karibwa gamba karugama Heye agani bonde Wakinyanko wakamba wakarungama wakathigane gombe tanja gwere Rwanda Hito waga karibishwa magamba wakarungama Kwenda huko. Tembera roho. Tukwana rwane kulotuma tukwana rwane kungabana tukwana rwane ku tukwana rwane kungabana tukwana rwane kungabana tukwana rwane ku makasi tukwana rwane ku makasi Motuma maendeleo motuma
Motuma maendeleo motuma ene kiotauga ningabana motuma ene kiotauga ene kiotauga motuma ntambe mero motuma motuma ntambe mero motuma ene kiotauga ningabana motuma ene kiotauga motuma makasio maendeleo makasio makasio maendeleo makasio ene kiotauga ene kiotauga na maendeleo motuma. Wow. Baba kubuido corruption teu. Ntabu yitira wewe butangite nyabwingwa. Bwana asifiwe. Your Excellency, kwa heshima yako ningependa niite the last group. Na the last group sasa ndio hata wale moto kabisa. Kegane, wapi kelele ya Kegane? Yeni mpendu enkone inale mairinganiro asaba naura. Gabu hoi gabanango moi dona ege tumae nambrande oshekera ugwa gabanango gae aginya motumae na kwigwa gabanango gae motumae no tonde go tiara gabanango gae oi dona ndo taita tonde oi go tiara oi gabanango gae oi dona re go ni ye oi ambije oi gabanango gae oi dona ndo dianga bana ne kware oi gabanango gae moi dona bare na makazie mbaketia oi gabanango gae moi dona kuigagwa morande oi baruna gabanango moi dona ge tumae nambrande oyekera ugwa gabanango moi dona rinda ekeme na kuigwa gabanango gawe moi dona kinyanto irinja ene moira gabanango moi dona rego nijere oyembijewa gabanango mbojango yuga yemuga yenga banango kerie hendago keseria go kwenda kinyago makaji yango kerie gatango getone moira haja torae matoga ikerie oinderia eriuga ntairango horembwe mandaita mori gwai gwina getwa jana igwa kaveri miriene hakatuba na tuve ntorobo magoro atirenge chere ega tokanya kwetyo rongo winderia hamanda itagwere begwa tiarara
wena haja mama gerae magendo ena mabobo ya dero je wende ya wo ye hamwenda ita gwera hega dianga jena Tegwani jambi je wae motumbo ngena mwambi ne dio to ngira mojongo muntu mutuna ja mwange yema to ajurete zairera ego kyae wo ye hamanda ita gwera irwake bwanyanja mteraina ikana mbiri ya bakani nenkwigwa murembarune yejongejwa iteria nkwaene namo jigajigone mogongo ekirende wendaro heri antaira na mogongo hayende mwenda ita makebera gotiroriro ntona ndirona ekuro ikianja jiamboro jaira bihanji agambari are mwae hamute kaende mochuga ngembero gote kerimo kya niagombe nikariye kwenda komerua nkevye ngwamba nkevye ngwamba kwa mundu wa mioro hayegari kevye ngwamba makebera Rwimbo kodiraito watoraria hatukina karwimbo karaya we teibo akarendi wapi kelele yao tafadhali. Wow. Na gavana na kombo kinya manto ya gavana to ikija te kijana we kijana ikija good. Wapi kelele ya gavana wa Meru. So your excellency na heshima yaku twetete direct mwanka ke speeches na inkuromba na ite okenene ito owe wakanya otake oyuki kanya ka kwe kabisa. Gavana amechema niongee ile tete na inkuromba tutafadhali tujali bala bangi tete kuona tukomea kwina bangi tetu inkateu. Thank you very much. Naomba kwa heshima nkaribishe chairman tafadhali. Tumpigie makofi. Makofi tena mpaka afike. Makofi tena mpaka afike. Chairman, nafurahi sana, hakuna kitu umeandika utachukua muda mrefu. Take your time. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana your honorable governor Meru County Isaac Mutuma Idhinkia, DG, the smartest lady in Meru, Honorable Makasi Bwana Rongtam, and enough and the whole protocol observed. Chairman kaweri rumono ateko manyatha ureigweta. So thank you. Na mbwire bwega bwinde, karibuni sana antubeto baratwitaga biashara nkubo. Karibuni bwinde kieni negeki gya shaba. Ageni beto baratu nabona harwa bonde kuma Meru County, kuma national government Kinyabwe, karibuni sana. Your Excellency Governor, utanikubali leo niongee na lugha ya mama. Kana ntubeto ke Meru tekyo tokamenya bwega.
tutea Meru twikomeria ni Kemeru geto ibwega rieto rakwa mbetagwa Samuel Mbae Itonga kuma nturerukana Taita na ini mutongeria wa Taita community jakwa ijamakai muno tutearia muno nontu narua tugwiritwe turere tugwiritwe ngabana inya narua tukarara tugwiritwe ni untu bwa ikeno biro tureterete ndene ya Taita so mbuge na jamakai kira gituretete aja narua twejete aja ni untu bwa kunenkanira report yeto ja Taita community iria tutwire kuthithia nyuma ya kuthurwa kamiti mugwanja kuma ni county government na community beja bakaranthiguru bauga itukwenda bututhurire antu mugwanja bara bagetania na mauku jonde jara jaandiki bara bagetania na plan yonde ere chori batwire kira kibati kwithira giku kana kira kitibati kwithira giku na bochoke bure antu bataita butwire ura bukwenda na tukathithia ura bukwenda. Bwana Yesu asifiwe. So narua tuwezete aja nontu bakuthoma mantu jau nikenda ngabana wetu narua atwira kethira mantu jau antu bataita bakwenda kethira akagwatanira ajo na agwatanira najo antu beto gakwithina kaire nchoke mbuge Your Excellency ngabana batwe tole community ya Taita itwitana nguge na thirikari itwitana nguge na wa area chief itwitana nguge na Sira ACC itwitana nguge na OCS na DCC na atongeria bange ba thirikari na nonto kanya kombaga kuraga kwaria Your Excellency nkwira no thithetie nyabwega watujukiria mwana wetu wankwene aja ugwitwa mwenda wantu amo mwana oro twire guturitira ngugi aja bwana ngabana mukuru ugo kuona ugikethia ngabana aitete ngugi za njukienka ni oegira tunyamu tunini mwanke kathithia woke na bukeja kunyua ne antu so muntu una tutethetie muno ngabana na ngabana ekeja kwethira no thunduanie na arendene gwaku ukona ka ministry gatena muntu kana gaga create jatura tuthithagua na ngera muntu ujo tafadhali. Your Excellency twinainya mutanonge witete ngugi aitangugi mwanka ya warietwa etwa gatangugi bwana gatangugi simama ngabana tugucokeria nkatho nontu nuonenie weru ndene nkwene na mitungu gatangugi umete mitungu mwenda no nkwene ngabana atu tutegera bwega ntu betu atu tutegera bwega ngabana turigwa wendere na ngabana tucoke tukwira uju ukeja kuona antu ange kwena kanya kwena inya muntu unge no tutethetie muno no ugate mama inground master onwe ngabana ntikomenya ni oroka muthithia nonto mwankana ne ngabana itukuona muntu uwo te wale nde gwakwara ndene mheshimiwa Niki ngabana asanteni thank you ngabana mutano kinyekeza kwethera nyombe ku kambe ndrumu yojori kiteni yojora kwa ngombe kuojora mujokio mweke nyasto so ngabana nonto imbije nagwe ngabana we mato no tumaira mato za kura kwagirete manto za utokwera ngabana ito za tukena nyene na mono na ngabana nshoke nkwera nonto nani kankwendo karibisha uroga atuthomera report na arua antu betu bataita report yeze eandiki na gichonko gya kuma London ende gichonko ke mwandikio kyo twamwirire ketho tumba gutaura gichonko ke gwo twandikira tafadhali ukaandika report yeu atwira nawe kithomo kiria athomire kiu gichonko agagitaura aminjetie na Kimeru so bwana ngabana nkurombera antu muno
na imbije bakatharimwa ende ngabana kinyani wona ro mbithare ukorerwa ini asanteni sana kabo kathora nyati amani erwa nataga ngare ira ciaro kangugine ngare moibu anto beto ngare mo kuandika ngare gatango yeza bengana ngare mo kuandika ngare monda yeza bengana ainya goti bote kwana ngwekera ale loki asanteni sana na ndebwe tutiaria muno na arua gitumi imbi no mwanka tuigwe imbi endene yangabana teza sawa so mbetekeria ni kenda tutikathukie protocol ndienda gweta our ACC Bwana Sira no tuitete ngugi uko twaita ngugi utemenya Bwana Sira kethera ni ACC nonto ombo muona ekirite kawaida tu hou na ngugi ni ari so Bwana ACC kwa heshima tafadhali karibu uongee. Thank you. One ACC wetu kana bara twetandi yo na atutethetie muno antu betu tikaba bwaririe muringerani mpe na nkuru na nkemi. Asanteni sana. Asante sana, nashukuru sana. Nashukuru zaidi. Asante sana. Your Excellency Governor Meru County Honorable Mutuma Mteithingia, Deputy Governor, CCs present, Chief Officers na officers wote wa government ya Meru County ambao wameakilishwa hapa, na officers ambao tuko na wao, na security pia ikiongozwa na OCS wa Ngobo, na wazee wote wa mitaa waliokuja. Hamjamboni? Bwana asifiwe. Yangu ni machache sana leo, sio siku yetu kama ngao, lakini ni siku ya mheshimiwa ambao tungetaka tumusikize kwa makini aliyotuletea. Kabla sijazungumza kidogo, ningetaka officers wale tunafanya kao pamoja na wazee wa kijiji, chief wako wapi tafadhali? Hebu chief wa Taita njoo. Huyo ndiye chief wa Taita. Mnamjua? Asante. Ako wapi assistant chief? Assistant chief wako pale. Assistant chief wa... Asante. Tuko na huyo ndio assistant chief anaitwa Karo, chief anaitwa Charles, ndio wanasimama area hii. Thank you very much. Tuko na assistant chief kutoka area ya Kadera. Ako wapi? Yes, ule ndio assistant chief kutoka Kadera. So msalimia kidogo. Thank you very much. Asante. Tuko na wazee wa mitaa, wale tunataka area managers wakiongozwa na senior chairman. Wako wapi wazee? Wale tunafanya kazi na wao wako pale na waona. Thank you very much. Sisi hatutaki tuchukue muda mrefu kwa sababu siku ya leo ni siku ya Your Excellency Governor aweze kutuzungumzia. Ile ambalo ningetaka kusema ni ya kwamba Bwana Governor, tuko nyuma yako pamoja na Deputy Governor, ngao team pamoja na security, tuko nyuma kuhakikisha ya kwamba umeweza kukuwa na wakati mzuri na uweze kueleza watu wasia wako waweze kukujua. Zaidi vile vile, siku njema inaonekananga asubuhi. Siku njema inaonekananga asubuhi. Tukijaribu kutupa ndarumbini na tukijaribu kusikiza hapa na pale, Governor hapa umepita zaidi ya 70%. Hiyo kidogo 30% imebaki ni ya ukarabati wa 2026-2027, alafu uingie pale uendelee kufanyia kazi watu wa Meru County. Asanteni. Mimi nilipokuwa hapa kuna mtu alikuwa na shout tukiwa pale, nikasikia hata sio 2 term, mwingine akaweka 12. Ni 12 12 alimaanisha 12, anamaanisha 10 na zingine ngapi? 2. Sijui hiyo 2 kwa katiba tuweka namna gani, lakini sasa ni 12. Basi nataka kushukuru Governor hapa, Governor hapa Taita, kwa sababu nimekuwa hapa for 1 year.
nikiwa na yule OCS wa Nguvu, tumejaribu kusikiza ground hapa, watu wanakuzungumza sana. Na huyu mheshimiwa anaitwa Nick, anafanya kazi kubwa sana. Huyu mtu na kuongea ukweli bila kupaka mafuta, anafanya kazi sana. Anakusaidia katika kuhakikisha kwamba watu wamekujua katika area hii. Wananchi, si tumesaidiwa na Shadrack Mwiti? Si maendeleo inaonekana? Wangapi wameona vile Shadrack amefanya? Thank you very much. Mnasema namna gani hata yeye? Hata akiwa pale yuko, chukua hiyo video aone. Wananchi wamesema ngapi? Tafadhali, si mimi nimesema, msiniandike mahali kwa gazeti. Ni mimi tu nimeuliza wananchi wakasema, si kusema. Si tuko pamoja? Na kwa hivyo ningeomba, na tusiseme tu pale katika Kaguru tuko na ofisi ya kuchukua kura. Wananchi, twendeni tujiandikishe kupiga kura. Wakati tunafika 2027 tujionee na macho mkienda kupiga kura. Tuko pamoja. Chema, na asante sana kwa kunipatia nafasi, na area hii tuko kitu kimoja. Thank you very much. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Thank you ACC. Yes. Kwa hiyo maneno umetupea. Tunashukuru na tunasema wewe ni kiongozi. Asante. Na Mungu akubariki. Asante. Na akutende mema. Asante. Batwe antubeto bankwene. Tuleta ero antuba anoru. Bukare kamuntojo atenga? Bukare katenga? Sasa kutoka Jumatatu nataka mtembee kwa ofisi yake, mkibeba matunda, mkibeba maziwa, mkibeba mburumbandi na mkate, ili hao anachukua breakfast smart. Sawa sawa? Asante sana Bwana Sela. Thank you. Thank you. Kambuge nande nonto gato kwenda kugwatogeni muntu ro gatuthomera report na au nio nkoro yetu ere mbwere report yeje itujuketie gitarira aja sana kumiandika mwanka bamwe beto twatuika age ninja nuje muntu atuikite muge ninja we kuga yani wogote kumenya nje kure kwendere uri jokethera inya kwi ngombera gurirwa ukoria mwekuru nei nera umire ukauga nonto manto ja megote tinda kuthithia atia. So antu beto nguge uniritie gitarira aja na nonto tenkwa ikanya introduce bara baitete nguru kanya kau gakinya na bukabona na bone nchamba na na antu ba thomu na antu bakirete mwathani na antu bendete maendeleo. Bwana Yesu asifiwe. So MC, take your microphone and welcome the Mutia report please. Asante kwa Jilushamu, welcome. Your Excellency, kwa heshima nataka sasa wote Nkubu yonde Taita yonde turingero kemi kenda tukaribisha mwana report ya manto ya the chairman wa planning committee bakuitangwene ne mno na inkoromba wewe na mwaburia ya amumurike ambere na shilingi 5 amunenkera bandaye. Your Excellency the Governor, Meru County, anko endale kwamba kuintroduce committee alafu nchoka mbita na nitapanda. Kwanza nataka muone wanakamati wale waliandika hii. Your Excellency the Governor, Meru County, Reverend Isaac Mutuma, the Deputy CC Joy na wale wengine, kwanza nawakaribisha kwa upande huu wa Taita. Kwanza wanakamati wale tulikuwa nao the 9, let them come for introduction. The 9 ni sauti yake iko chini, si unasikia yangu? Nitaongea wanakamati pale Ibeje. Natarajia tutaangalia upande huu. Yagoro aja atu introduce omomwe omwaga itiaka uga ogwa lieto ake. Your Excellency the Governor wa Meru County Peter Wanjimi Mugira
ndimo memba wa ikundi kiki bwega ndoga mbeta wa Njimi Mugira mbeta ni memba wa ikundi kiki bwega mugeni ataita ageni betu ibwega ngabana ubisi eku yonthe karibuni taita kwa marieto beta wa Esther wa Kenywa mutaito kuma mwiriga jwa Kerumene karibuni sana na ibwega ni ntubo tuitika na gwitika ngabana Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Ngavana, Mheshimiwa Makasi, sisi bonde na taita yonde mugeni beta wa James Bwana Yesu asifiwe. Governor, Deputy Governor, all protocols observed. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa marieto beta wa kirea wa muungania kuma mwirega jwa antima ya Muturi wa esku aja ndeko wa Taita community. Oni kauka kanto kamwe. Anto ba Taita itutam kanate tutam. Itutam kanate tutam. Ntoidinki tutam. Motuma tutam. Oni ambo zakieni. Nderere motuma awa governor. Na governor manto jaku itotegete. Utenga vanonge wa jaja kutiraida sibitare yato tuetagaja. Ere kara yanto bankobo, ere kara yanto ba mojwa, paka machege bonde be jankobo bwana governor. Nuite tango gendongi kweja kutiongera sibitare yato na sibitare ya Mikombone. Karibu sana governor, nande ere governor ojo. Nonto murano jo ijo kwa tide nu 2027. Jo governor mutuma to idinkia. Rinda kyo mere deputy owe na chief of staff bwana Julius Mbizowe. Beke jabaka dio na toka uga itu onta na jage poti kwa dere modani abodharime our governor and deputy governor, our CEC and all protocols of SAPS. Marietwa mbeta wa Washington Mwirigi, I'm county fiscal planner na bando ndi Mutaita. We are offering technical advice ke timu yetu watu wete. Asante. Your Excellency, our Governor, and our DG, and all CECs and all protocols observed. Betagwa Elizabeth Mburu, onani the fiscal planner tamwensangu, na twaeja naga technical advice, ge committee enu. Thank you. Asanteni sana uningo kariaka ire ende kere kya mageke nontonani teni munene nande ye kya mageke ono echi amaniokyo nande nani rieto rakwa ke kya makeu ndereta wa Joshua ibwega kinyama kasi neja aja atudatie mono na Nick ae patron yo eje bachokete ukwe na patron Nick ijokeda nangyo chokete ukwe patron
our governor, deputy governor, all protocol observed. Antobata mugeni. Governor oni ini patroni okiamakeu na patroni otaita mwathani abutharime. Naire bwega autwanka na iboka inabata nontu bantu bau kwithora bakimenyeka nkambiria kuthoma rugono ruru kana report yeye iria twaerwe ni Taita community twambite kuremanwa nontu ba mantu jareo bathura antu bau kenda twita kuthingatia mantu jara baregere kenda tuburetera report kwa ugo gatege au eruga Kobo Town and Environs Physical Development Plan 2015 to 2035 proposed Kobo Municipality Plan Validation Exercise Report. Kwa report tukweja na kenda kuma au tukwatanira the way forward. Nanka mithoma na mpwe bere mai chungu kiria kiandikite iginchungu kiria muntu onthe mbakuigwa ende ngataura gukai muno Kobo Town and Environs Physical Development Plan 2015 to 2035 proposing Kobo Municipality Plan Validation Exercise Report to the clerk, Meru County Assembly. Preamble. The genesis of this validation exercise culminated with the Honorable Ayub Bundi, Speaker of the County Assembly of Meru, Honorable Martin Kome, MCA Nkwene, Solomon Mwongo, Physical Planner, and Washington Mwirigi, Physical Planner, both from Meru County, having a meeting with the Taita community at Kobo Social, where issues were raised by Taita community as concerns Kobo Town and Environment Physical Development Plan 2015 to 2035. It was resolved that a validation committee be formed immediately with the following as members: Mr. Samuel Bae, Boniface Gitare, Bernard Kirea, Purity Kadule, Esther Malinga, Njime Mogera, James Nkonge, Solomon Mwongo, Physical Planner County, na Washington Mwirigi, Physical Planner County. The above committee was validate the send plan and give a report to the community and the county government. Mandate kanango ya committee eu ya rebetania na report eu yejete kwejanwa tuone ore kali tueja ne report kere community na county government nikia tumitolea na arua tukiara area community na county. When the committee met, they proposed Mr. Boniface Gitare to be their chairman for that exercise. Kwa unde aliaja na ndaga chejere ndi chairman yo committee eu nore andikite ore baugire. During the committee meeting, they discussed about the plan and map drawn. Kana report here na map drawn. After that, they arranged the exercise to be conducted as follows. Tukwareria jara jonde jaringi na jaandikwa. Ito abangire ngogeri to ojo. Site visit kurionga now kwa gwera kuringi map. Na tuareria manto jara tuonere. Number 2, discussing emerging issues and observations. Tuareria manto jara tuonere. Na ore batu tuendaga kana ore tukugerekeria recommendations. Na muthia buru kwena summary manto jau na muthia buru crosser kana kuinga. Number 8, that is site visit. This was done as follows, in 2 phases as follows. Ito adiorokere Kobo Municipality proposed boundary na ito adiorokere Taita previously surrendered 120 acres. Kobo Municipality boundary. The committee requested for transport means from the county and went around the proposed boundary. They were guided by 2 county officials present. Any questions or queries were discussed at the site. The committee visited the boundary ya nara tuereri tukita tukariria na tukainya kwa uwe tuathithirwe na mpwe
Toko didi ya tuwejere tuwali and discussions. After the above site visit, the committee held good lengthy deliberations on what they had observed as follows. Tuomere na jaja. That Nkobo municipality is extending to Wambere A, Abogeta sub-county, Niagatia area. Municipality jura te Nkwene akijure jokuruka jogeta Abogeta, gantuga kaimono aragatia. Number 2, Imenti Central sub-county, part of Keria. Ijokuruka angia nini jogeta Central Imenti area Keria aja. Na ijo goroka ange nini yogakuruka mitungo na mbere burutu eri jolingi jwa Nkwene keto mtukulete ewa. Number 2, some proposed roads which are planned do not exist on the ground and the affected residents are not aware. Itwethera kwe barabara ya chidingi kana igerekere twe ende anto ba no batikumenya. Number 3, that there are 2 bypass roads to be constructed. Itwethera kwe na bypass jeri gakwa jaiji thingatete ya 1 kwe magwetwa Eastern bypass ejeri makigene through Nugu egetera Nugu towards Kiambogo. Kwe ne wenge ejere Western bypass kinyera ambiria kigene egeta na njire Monani factory ekeja kumera kigane primary iwiruma ke main road era etamak itwethera irio. Number 4, that some roads will be widened according to the plan. Kwena barabara ikara mua kulingana na plan yere ringi. Number 5, that most of the people where the plan will cover are not aware of the municipality. Ate area bameba obataije manto ya municipality. That the open drainage system in Nkobo town was wanting because of the problem those drainage cause. Itu etera kinyango to adioroka to etera metaroere ku ya roje ne kwende bangi onge bomwe itu mito to kuoga ne peta ko bango onge. Roads are narrow, barabara ga iko chekea, idling free movement, always causing jams in the streets, especially where vehicles are off-roading. Ogeta eje kamunara either when anja mwegita londe. Accidents keep happening, people and the vehicle falling on those trenches. To bagoja meguru neu anyangari ni gojaku. Number 3, people going long distances where they want to cross to the other side. Anto bagota kuraja mono bagenda kugita ni rutero arungi. Number 7, that some county projects in Kobo are not properly planned to accommodate more businesses. Kwena project imo ile Nkobo na ite bangi wako batere chiedo chiena biashara nyingi ito kwaja na mfano au ja Marigiti. Marigiti proposed multi-story building, but it took a that county government to take a bold step by building Marigiti in a modern plan. At the county government, edukietagaria le nabata mono bake Marigiti ina ngoroba inganona. The available land there is almost half an acre, which should be planned to have several stories. Mundajua yule ale atwadugana geno nusu eka chokabango jogedo yina ngoroba inganona antwa bange mono batonya ale. That should be accommodate the business people baba inge nkurukie bo baleo. Itochoka tukauga the space occupied by social area social kinyete bangi bwega nebwete kwako unge ekakwa endongi kwacho nyoma renge chia business iketho irio ni ontonkobo kana area rero gekunyia. Tuchoke tuitekere number 8, that some area people have encroached the road reserve and the shop verandas by constructions or keeping goons on the veranda, hindering free movement of people along the veranda
forcing them to walk on the road where frequent accidents are witnessed. Number 9, that the committee noted 120 acres initially donated by Taita community to Meru County Council, some plots were ungrabbed. Toko dioroka ira chianengari eganare 20. Ituedere plot imwe kana eri imwe ichiarukirwe na njerere ambuga itageri. Kede table number 10 to 12 to industrial land use, the following were noted not to be existing on the ground. To yage table equality manto industrial land use, it was there number 11 when existing garage it go on eu. Itenarieto. Number 16 kinyare to existing garage neteko menyakaneo. Number 17 kwena slaughter house kinyare to menyakaneo. Number 112 master scene limited kire report yere ende to on the ground kinyare teo. Number 116 kwena slaughter house yenge gotalero au kinyayo italeo. Number 117 eje gwetwa proposed light industries park kinyayo italeo. Table 13 proposed educational land use zone. The following were found not to be existing but indicated they were existing. To yage manto yake domo even kodo maja yero video etweta on the ground to that yereo. Number 21 eje gwetwa existing Prince Academy, Nkobo Academy. Number 28, 218 Meru Institute of Professional Standards. Number 220 Mbrinji International Academy. Na number 221 MKU University Nkobo. Table 15. Area public land use. Public purpose land use. The following were found not to be existing on the ground, and some other found existing were not confirmed whether they were on rented plots or not, of which proper verification have to be done to avoid future conflicts with the landlord. Iji na chedi ngatete aja ira alereria mono makanisa na kwe no twetire tutamenya mwene munda no kuga ikija kwandika wethi kanisa na nika kombolete no tukwe na conflict ya landlord na uwo kombolete na ndege akara kwandikwa bakamba kumenya au kwao kungwa. Number 45 AIC Church eweteo Redeemed Gospel Church through World Ministries Worship Center International. Number 412 421 eretwa existing church itenalietwa. Number 424 another existing church. Na 426 Redeemed Assemblies of God. 427 Bible Church. 429 New Light. 430 New Life Tabernacle. 432 kwena MCK ijere ere ongo official ereo na kwena nge ongeri Nkobo. 432 436 Revival Kerry Church Kerry chiale ijere imwere o engeteo. 437 eretwa existing church tena lietwa kwena yenge gwetwa Sisters Covenant. 442 444 kwena yenge gwetwa Nuga Best Branch of Hospital kinyaeteo. 445 Jesus Worship Center. 446 That Day Restoration Chapel. 448 Wound Harvest. Eu tutamenya kedere mwene kana kedere ko kanisa imwe ire au ketumtonotete au kwena inge na chechi andiki namba itegwetania. 431 dispensary retwa dispensary. 427 retwa Bible Church. Kwena 427 Pentecost East Africa. Proposed commercial land use. When eje gwetwa high-end hotel. Era gwereona tutio miona number 59. Na kwena nara na kutwethere ura kwa bangi ikwagarukire kuringana na ura gwakirwe. Recommendations. Twaja kijau batu twagerekereria o.
Aniona ande tukenda babu buigwa na tugwatanira. Yaje na bata jara tuonere na jana ri tukwariria ya jara najo na ande batu tukugerekeria. Recommendations. The committee recommends that the proposed Ngobo Town and Environment Physical Development Plan 2015 to 2035 hereafter proposed Ngobo Municipality Plan be drawn and be confirmed to cover areas not beyond Nkwene Division so as to remove Imenti Central Sub-County, Abogeta Sub-County and Mitungo Division. Nare kumara omewa Nkwene onto twera weringi Nkwene area ira chiritwe to propose yo. Number 2, that those loans which are proposed, the concerned people should be informed. Kanaba notified. Anto ba uberwe. Manto jau. Kwena barabara ile chingi. That there are also existing loans which are closed and should be opened urgently. An example of that is the link between Kobo Secondary and the Seminary. Kwenda kajira kaingiara. The people, students of Gobo Day and the pupils of Gobo Primary take about 40 minutes to reach their institutions, while if that road is opened, they could take 10 minutes only. Atoko propose kabarabara kaukarugurwe. The sand road, when opened, will reduce traffic jams being witnessed at Ngobo, especially from 6 p.m. to 8 p.m., which force the traffic police officers to come to control vehicles. Necessary arrangements should be made to open it. Number 2, that those roads earmarked to be widened, people to be informed. Barabara ili kwero ikaramwa, antoba uberwe. That more concerned effort to be put to sensitize the community beyond the Taita community on municipality awareness. Pale nabo bale ome Taita, nabo ba menyidwe ati municipality benefit ya municipality kenda tuinde twethurwa itugwetania. That the grabbed area of 120 acres be recovered by relevant authorities to revert to initial intentions of development. Mundajora chokodoganye jo andi 20 jo arerwe na yujo etejo chokwe jo itengo era ya batere era ya bangi mbere. Number 6. Number 5 tuli. That the non-existing items mentioned in table 10, 12, 13, 14 and 15 be removed from the plan. Intobira ndaweta na area bila bitende ne mubango yo abangi ne ande kiende to down the ground yeteo biritweku edrweringi biteku nteko mealabu kuanda wao. Number 7, that the existing items mentioned in table 10, 12, 13, 14 and 15 to be confirmed through plot owners, otherwise the true owner should be indicated. Ayanto nabo bakombolete area kenda baitera ngogyo kedera plan yekalingwa mwene munda wengwa amberwe kenda bamenya ura gukandikwa utikeye kuleta ndoa nyumene ndera. Kwena general and the most important issues kwena jange najo jena bata monoja lea. Land use cones do not tally as between the map and the report. Bibi dingatete aja ile ndagweta nderea ile itegwetania na chibangwe chiedro ni gwetania. Number 9, development ile ibangi kana nala ko bangi no ntora ko bangi ke mapuera igwa akorere nanto bakankoroki kwa uni bangwe kaire kenda chietane na oria anto bakite. Number 9 ekuga. Number 10, itokwenda the Taita community want a community library to be planned for as the former library was relocated to Mikombone
to give space for construction of current land offices at Nkobo. Ato kuga ojo. Lidia la kwejere kwa nuntu bwa obisichia miunda. Library ni ereo ere ikwa mikombone. Nanda ato kuwa bakibanga kairi babange ara library ge kwa Nkobo ingejeo. Number 11. The proposed Nkobo municipality plan was prepared without any engagement with the affected private landowners on the creation of public facilities captured in the said plan. Ere ya lingi anto batore tue. Ato kuwa tuwa jaka ere ndeje plan yonte ere kedro ereo anto bakora gua. It was recommended that the affected private landowners to be consulted so that if they are free, prior, informed consent is sought and obtained before any public facilities are proposed to be erected on what is private land. Kenda bukenda kulingi ya munda ywa muntu iborwe na anto bakagwatanira. Ito koromba ojo. The Taita community recommend for a 15-year moratorium freeze on payment of land rates for agricultural land once the proposed municipality is created and the valuation law passed, in order to caution vulnerable members of the community who will be required to pay land rates on agricultural non-commercial land. Ato guga ojo yajo akoroka Taita kana area wendene municipality bae kanya kamyake 15 bamenya bakwariria ura gumba kwithura gukeja kwithura ukariwa ba myaka 15 batikuriwa nombi. Number 13. It was agreed by the community that Nkobo Polytechnic be upgraded to Nkobo Technical Training Institute. Bukuato gao ya tuweka institute ewegeta ke national government na randene ombuga ketho ina lieto ria tumba kwithura ana baba inge bagatetheka na community. General issues: compensation for land and roads. Atulealeria compensation kulewa that although planning has been done and the maps for the same done, compensation issue has never been discussed. Manto yo yatarerua kwa watu kuga proper modalities for landowners compensation to be done before any other engagements are undone. Mbere onto bonge bo kabwe ko boja kwarerua anto ba karwa bo ora bakarewa into biao. No land should be taken before that is done and agreed upon with the legal land owners. Yani anto bo wene miunda bongwa bakonwa keda kwengo kwenda kulito bakero ora bakaewa kada gintu kira bakaewa nuntu bakunenganira au kwenda gwiturwa ngugi. That the people of land municipality want their title deeds status to remain freehold. Title chiabau na municipality jomba kwethwa yuganka title ekale ore ekali nuntu eretwa freehold. According to the Constitution of 2010, which empowers Kenyan citizens, should never be undertaken through any forced land acquisition, and if something has been requested, it should go through a public participation. Tugwagela kolontoboke ya public participation. Number 14, climate change mitigation. Taita community to form an association to undertake climate change mitigation measures. This association will form a working group that will cause a motion to the county assembly, which will require that 15% of all monies from the World Bank to go to the climate change mitigation. The custodian to be Taita Resident Association after its formation. All other monies for county government to be commensurate with the revenue received from Nkobo municipality and expected to not be less than 15%. Number 15. Nkobo Town Committee stroke bond representation.
that Taita community want at least 4 representatives in the following institutions for them to feel properly represented. Tulenda itebina ke biranga gweta. A, Kobo Town Committee, Kaitaya Webina. Number B, Ando Committee, Taitaya Webina. Number 4, Letan Kobo Municipal Bond, Municipality you are Yukeja, Kobo Eo Itebina, Kanata Itawa Itebina. Number D, Taita community request for 60% of employment at Kobo Municipality. Para bakara kuandikwa to ya 60%. Number E, Kobo Municipality chairman to come from Taita community at all times. Number 16, Taita community proposal on county government projects. Ato propose yo. Any proposed project should now be planned and built considering that the available space is becoming scarce. Keda kwe mubango yuka bango kairi. Choko waka nombi nambi. Chobango yukimenyaga miunda geko nyia. Nuba juto propose. Kamiteu. Tande samare. Anko diria. We, the Verification Committee, take this opportunity on behalf of Taita community to thank Honorable Reverend Isaac Mutuma, Governor Meru County, Honorable Ayubu Bundi, Speaker, County Assembly, Honorable Chandra Kamweti, MP, Imenti South, Honorable Martin Kome Makasi, MCA, Nkwenewand, for giving us a very important audience, recognition, and respect to have a good time to listen to Taita community. Pawango bachogeri nkado, niontote bange badi diora badi detie. Beja koria Taita imbibo endaga. And the Taita to better the true indigenous residents and landowners to give their reservations, inputs, and the commitment on the planned in Kobo Town and the Merons Physical Development Plan 2015 to 2035, year after proposed Kobo Municipality, which they have never been given by all previous regimes. We, the committee, did our mandate and exercise with all our abilities, without an iota of malice, prejudice, coercion. It was a privilege for us to do that exercise on behalf of the Taita community and the county government. Ato kuwa batu exercise uturadidagia kana report ye. Ibwega utomeridete na nande turadete on behalf ya Taita community na county government. We hope it will serve the intended and intentions from both parties. Ito kueregera ega kinyidaniria weregero bwa Taita community na county government. Thanks and God bless you. This report was compiled and written by the above committee. Barandomere, babejiria. Onderali chairman wayo, and the mwandiki wayo. Naigumau, Your Excellency, the Governor, that was the report, and now we want to present it, but we shall have to sign. So, I think, where is the committee? Wanakamati waje. Wana makasi, leta kopi uingire au. Makasi kuna kopi ingire au. Bakasha mwadhani yekaturombe Romba mwadhani Romba baba Romba mwadhani Darimo Akuro neturu yekaturombe Romba mwadhani Romba baba Romba mwadhani Darimo Nakata chambiro yekaturombe Romba mwadhani Romba baba Romba
Thank you DJ. Sasa tunaenda kusign the plan officially na itaanzia na the committee. Chairman kwanza tafadhali. Chairman. DJ, you can be playing the sign. Isiende juu sana muziki. Takasha mwadhani egaturombe Romba mwadhani romba Romba baba Romba mwadhani edalimo Akoro nekoro egaturombe Romba mwadhani romba Romba baba Romba mwadhani edalimo Nankada chambero egaturombe Romba mwadhani romba Romba baba Romba mwadhani edalimo. Bro, wacha na dakika mwaburire ndi manto yathirira yara kuthiria mbesa we. Thank you. You signed the first book. The next one. Turingeni rukemi antu betu. Asante sana. The next one please. Huyo next. Chairman ambaye aliomba kazi ya kuangalia magari. Chairman wa Taita community. Na sasa inaenda Yere Moi. Wapi makofi yake tafadhali? Committee please tusimame hapo nyuma. Committee tusimame hapo nyuma. Ndio picha itoke vizuri. Na patrol simama pale ukionekana, you are the tallest. The next one akai chini asign haraka haraka. When you done signing, simama hapo nyuma to confirm that you are there, you are the witnesses. Hakuna mwenye atasema nililazimishwa ama nilisurutishwa. Very nice. Anto bataita oe. Nkobo oe. Very nice. Next. Huyu alikuwa akuwe father lakini akatoka seminary. Thank you very much. Akompaka na msalaba. Na rodario. Koito romberi. Committee ni romberi mono. Thank you, sir. Next. The mother of them all, the matriarch. The matriarch, she got a very big sign. Ekuritambe Chachiongwa. The next book. There she is. Wapi makofi ya mama. Asante sana. Very nice. Give me the next one. Huyu anaenda kukaa chini hapa, mnajuanga huyo ndio mwenye kananda mwenyewe. Huyu ndio kuongea. Wapi kelele ya huyu madam tafadhali? Very nice. Simple and precise. DJ wewe ocheza, endelea ocheza. Ndikira rimbo rwitwa kinanda. Tuina kinanda. Okay, next one please. Na tukimaliza kusign, you just stand behind there. You are the witnesses. Ule jamaa wa tuta tunaomba uolewe Meru. Very nice. Nakenanda itoka manda teorori hombera ngwetera warata wakwa nakenanda nakenanda itoka manda tenya hombera nkogitera warata wakwa. The next one, the next physical planner Ndake Taita nakenanda itoto kwina keriga mugeni ewe yonkethie nakenanda we nakenanda keriga mugeni na mwitina njira ewe yonkethie oi ilibunto ndo Ndake Taita
Kumau nande wanambaye chairman. Choa proposer na seconder na alea. Mimi chairman yone tuli. Thank you bwana secretary. Now turenda antubaire ni ntubwa ku propose report yeje na go seconder. Tafadhali watu wawili. Yes madam. Ibwega sana. Manjina naitwa Joyce Karoki Kanyoro. Ngabana, deputy ngabana na ofisi ya ngabana. Ibwega sana oni kango propose motion eje yanarua. Thank you. Bwana ngabana, vice governor, amemba bonde bataita mugeni. Bita James Kenywa Nturukaria kana kalendene nango second mbetieu. Kuna dhanda. Oh, okay. Bwana ngavana oni kangwenda ku propose nyamuyewi ende itukweja kurwa taita tukorwa dire buriona atia ni nikenda tuga uratuona kana uratutona tinde tumatukira kukitaburia kenda nande mbere tumatukira kukitaburia lakini ndenge kuromba bwana ngavana kwa heshima yako uni uturuhusu au uniruhusu mimi niongee pia. Nataka kuongea mimi. Nataka kuongea. Asante sana. Indi aute Governor anapokea the plan and there it is. Antubetu bataita wapi kelele? It is official. It is official. Wapi kelele tena? Asante sana. Very nice. Very nice. Asante sana. Sasa nataka kumwalika
nĩ gĩntũ kĩkĩega na nĩ gĩntũ gĩgateithia njiarwa irio na njiarwa ikeja. Gĩntũ kĩrĩa ngũrombaga ngavana, kũrĩ mũgambo baugire grabbed land, kũrĩ mũgambo bagwetire bauga grabbed land, na ndĩkĩra ngwendaga kũboria twĩ kĩ 120 hectares iria itwatengera administration na tũminengera yeu nĩ ngũgĩ ya thirikari yomba gwitirwa hau. Kĩrĩa kĩndigarĩtie nĩ gĩntũ kĩmwe, nontu kĩrĩa twatengere thirikari tikĩo kĩrĩ gĩa thirikari thai, kĩwanja kĩu kĩangĩrabĩrwe kĩonthe na ndĩ nĩkĩo gĩgũtũmĩte mwĩra mbere kwegera ome twambe twegere nyũmba. Mbere kwegera ome twambe twegere nyũmba. Plan yongwa ni very good. Kutingiza yeu ya thirika ni ataita ni ngundi kabisa na tiomba kwa rejected. Buruare yeu nonga bongo bale magokolokia nala kwa kanso. Nondono mangaigwe yarererwe na ekurukwe. Ende tuije through God's blessings kwa karau. Secondly is a kabila baka ebekti kumanara baugera bwa mitungo bwambi na muno yeje yankwene bakaringizia kizaka pate konsetete mwene kizaka keu indi bogeti bonge borandinge koromba kwa ngeziria kambeteta koziria nande ngeziria ni ojo nuntu kinyaba mo baraba kusaina gaja kambaria uma baraba kusaina gaja bara pare orwa mono kimekeziru ibo barauga gote abani ende okona ne baba kusaina gareko na batotora nande kugumenyeta ita ere nando mai ende thirikari nĩ tũkarĩtie na tũgakara bũbwega kabisa. Bonge ngĩthiria nĩ bũbũ angothiria taita itũciere kana tũtĩciere, itũthomithĩtie kana tũtũthomithĩtie. Na ndikethira kuri ngugi ikwendeka mwana wa taita kuri bo bathomete bakurukithania kuri bo bari iguru buru na tika muntu arombairwa ngugi kana cirombera ngugi ka kwera kwa ngugi gatangazo ngabana gatangasa tuweke application and priority ya mbere ere mwana wa taita ko ndende kuga ati na ndikeza kuri ngugi ikuonekana tunengero akandi bataisi ataita baandike nuntu bariaja baba inge ere kuoneka tuone ende twagendete muntu uga yoni wati wa serikali. Wapi makofi ya mzee? Tumuringire makofi yange. Akwaria boya Mkubu oye Taita oye Arumu akamuthige Nakange wapi kelele. Thank you daddy, God bless you. Let's continue the program please. John Mark ibwaga nuntu bwarwa liaru Hello? Ibwaga nuntu wautwanga John Mark ibwaga choka itene nande John Mark. Hello? Ankwenda nande Nick the governor ankwenda nande tuthithia o iromba ya kugwatithania mantu jau twaromba ka jau twagerekeria kana ntu bo twathithia ankoromba ujo babwe to bambe atwetite kuromba ndaika 5 ni untu ba mantu ja twathithia ankwenda turomba
nonto ba manto ya twathithia na tukaromba uju oni nkagerekeria aja kuria tukuga uguo kwaria na tiga imarombene turi atukuromba nonto kwi manto ya manene muno twathithia bwana ngavana na ndienda twarungama ninkagerekeria uria tukethirwa tukiromba na igwo karomba uria au muthia buru ndauga echokio ugwo kamba kuga ndaromba jau rietonera Yesu Kristo mwathani wetu oni we singular tuga baba yetu ara muthia tukiuga eu ingi tukauga twaromba onto Murungu ariuga atiri aria bairi ka bathatu baromba nya Murungu akaigwa mantu jau buku watu atukuga na eturungame atukuromba rungama ari ori atukuromba nonto ba mantu jau twathithia kenda ya karegu ouo kwaria nkwenda akira atukuromba ouo tirarungama nte kumegethera twi marombene atukuromba bwa mbere tukaromba ni untu ba Murungu ro tura moyo uria wareo uria karweja uria umbite nthiguru yonthe nontu ba utuma twithirwa na arua ntuku ya na arua turombeni echokio ndauga tukauga ndaromba jau jonde yitonera Yesu Kristo mwathani wetu ndienda ugo una ndo chuka ugaga auga asia ugeni u ndaromba jau jonde yitonera Yesu Kristo mwathani wetu asia ugo u turombe nuntu bwa Taita community na government yetu ya county na nonto bwa thirikari ria nene kenda twithwa twina thiri jere Meru ithirwa yuri ndene kenye na kenda tumba kwithwa twikara bwega turombe echokio ndaromba jau rietwenera Yesu Kristo mwathani wetu asia ugeni u iromba mwanya ni untu bwa ngavana wetu Reverend Isaac Mutuma ni untu na mwete ume bwa kurigaria jabora bwa Solomon achoka amwa itibiere kimwe giki ngavana na ari Reverend jauria kiroria kana prophet Samuel ai judge na prophet na aratedia Israeli kenda mantu yu jonde ai ombo tedia community ya Meru na beyond turombeni twaromba yu jonde yitonera Yesu Kristo mwathani wetu turombe nuntu bwa njaira tumite na nande twi Christmas kwi megitaro mingi mono ijaga tuthirie mwaka ju bwega na turugure bwega na twithurwe twina thiri ndiguru yetu ya Meru na Kenya na kinyambere twaromba yu jonde litonera Yesu Kristo mwathani wetu baba yetu watikie magerione no tweberio thukune asia twaromba yu jonde lietwenera Yesu Kristo mwathani wetu tuguane nande bwega ngavana nande nkauga ona migambo emikai mono ndaika mbuga 10 makasi ankuga ujo ibwega mono ni untu bwa ntukwe ya narua tomba ukinyanira antwana ni untu bwa mukathe Reverend Isaac Mutuma kwithwe na ume bwa kurigaria jare ya twire jare mete jombo kinyanira choge mbuge ujo ibwega ni untu bwa antu bara bombete kwithwa barea kenda bagwatanira mantu ja ibwega ni untu bwa kuonora na bukeja ntu ja narua choge mbuge ujo your excellency rwaria ru twaria na njire kuthoma bwana Nick rwaria ru twaria na njire kuthoma
atukuromba rweta ruinyirwe muno na ruthingatwe kenda mantu ja twari aja batwe twi community twithwa tukiona matunda ya mantu ja twathithia kienine kina arua Choge mbuga ojo honorable governor Isaac Mutuma nwejere nkobunji ke dispensary irete jo governor ongi na itokweregera ugo kariunga taita na njira chionde na project ira chiomba godo ikathithe kandene nture na itokweregera natwe miaka era ejete toma jo tweta batwe natwe tukethwa twenyumeku kenda tu support kaire kenda ochoka kaire kwita nambera ututethia kwena mandu jamatu twire kuromba na tukagweta nyagethera yatinde ne report ira 1 kwena nko primary na ali ithole akuri othaga utegere nko primary igwo ijurombo mitegera kwena nko bonji ke dispensary nwejire na nukubanga mantu etutere akuga kinyao nitegerwa ungi ikware na ngare kwaria mianki aja nkobo rori tutijene atakwaere na ndio tirio taka na unchukune chiaku tuletere mwa itwenda ginya ambulance yanko bonji ke dispensary onto bamantu jaje tha joreo accident ikarekaga antu bakamba kuletwa bakiretwa ni otirio para bakareo staff bola ranjira mwanya babanga ule antu bau bagaikwangi Choge mbuga ojo mantu ja twathithia na arua your excellency tuliregera nkobo etweka ro mondeo kire chionde municipality iria chiathithwa ndene Kenya and beyond mbere ma twarireria ke biashara baju tulende tweka 24 hour economy twegero stima nale itiankite street lights twegero rami nale itikiri twethura tuli thiuruko tuko na tukaritwe security ne ebui kweregera munene na kuigwa na twethura twe na thiri neri mwere theri buru dene rutero na nkethiria mbuga ojo your excellency na ankwenda makasi igwa na kathura no ankauga uwo kwarire makasi na mbetere nkwira bongo kwira ankwira makasi yo ne excellence nkwira ende makasi akaigwa boe batwe twenko bonande taita atukoromba atire batwe twe wandi yetu makasi yakulinga rwe batwe atwe wandi yetu aborega bwe itwe wandi yetu tutakora ela tukora his excellency tutuganirie tukijambuga 2027 twetho twina MCO ngiaja makasi ya kalendera atikio tuthenga otherwise amboire ibwega mono gwoteja ndegwe wakara gwaku atuga ibwega mono ndontubwa outwanka na mboire atiri twetete Christmas wetho na Christmas yenjega na kinya mwaka tugarure bwega asante. That's the most organized team I've ever seen. Yani antu baba ibangete boya mno na huyu mzee amefanya kazi mzuri. Tumuringire ndio kemi na kofi mzuri tafadhali. Asante sana wanachea. You've done a very good job and your team. So your excellency, this time I would like to welcome Kendo karibisha Aria na mbati kureta the first one as Nick Mburugu. Nick imotana wenu tumuringire rukemi anto beto rukemi rungi. Thank you have a step up yourself. Asante sana imbokia theria teu akiriso titengo cha mwathani taitaka bugire mpara batwe tokara town ena bya kora bionde na matunda bionde ko totiona mpara taita empara gavana taita tempara ikundi bibionda una bio dhongia bikina ekoroba iba taita na kobaba ibarogitone ababa kajo ko wote muntu umeta kuraja
kirage twero twathora na ngavana na thina eja goko tobanga manto je toriko bange bakeja ruthingone kuthikira twekime iriba gwita motogo toka ugenya municipality jo tutekwenda njawe taita ng'ombe taita gechiara mbitira wichi kwenda kura njau engavana okweja orogere ng'ombe taita egechiara mbiti ketheire akue ichethe chemuitone kwe muntu narwo borona atonyerete taita kwe oraria manto jeto momero uga muntu nawe kanyinya makoroba na mwekuru inya benda korwo ati otonyera ugwe nonto bechokanero temenya ngavana no chokaneretie taita totesi town ye Nkobo kumaranda achiarerwe baba kwere atona njere gweta njeto eingi na nare muntu ena mbecha twakoro kaira Nkobo primary ngejo gwitira mugongo jo ingarithi genke mpanete ikwaga njera baba kwere atameona oni renda ere cancer ndaromba geteke na nchwanjira oni tende romba geteke cancer ndakirombere nde kuona watu tesekete nani ngayantevya ndarwa ndatige kuma mwenene ndio thiria ngogea kwa ngayuga impane ongeje kiragita ikenjanja gikathiria toka geta ngare keja ngare goto makasi etejere ato buitera ngoge makasi yako eja nindageranyeria municipal jware man governor ngavani yako makasi yako eja atareta kawera mwangasa atageririare mwa munya atageririare mwa keraitonja atageririare mwa motuma yako eja jota kinya morigerani nkemiekoro ndagari kuwe motuma borothi thetiro rie bya morungu bitero agwabio okethero temwetorerwa maguta inyakenie ketoreto ukura tentina twata toturete tentiji twatamburangana touranga itema itamainge mono lakini okweja nintije oreja paya mwathani twakireria jampara twakuthikira motumate keroria arida tekeroria rida kyome twende putewe mwekoro tenkathe muka ete mwete kanyaga gwita ngoge rinda tembebe ete mbebe eto imbebe ya mwene oni ndendo kwera atire ngavana oni ndaro group erenge thingata municipality ndio karabo toitangoge na reto aletete kawera nabo twaria muthenyo tuko bakarara gwetia biondo twaria bamwe baba kwenda kwethua machama nja town bange no baba kuigaire ite bya mbondi eko John Maki akugamba na arua John Maki gwatweka mukorojo onyo torwete nwe mwatorwerete Nkobo kuma gitara bioski egitara njera tuitete ngogenwe na ine bokwa na no mongentu na no mororu nkorokio wo mona na arua na John Maki aragia mamukorojo ure aja no tentu kwagamba na interest chiawe nyemwe kuma twatura na romba inyagetega cancer mbere ntho ya ndomba na njewe ni opposite ya Consolato Hospital no ywaroka kanisa ne Catholic vemwe ntuko chiothe na kombe katha komine mwage atakuromba kairi imurombi murungu ende ga keriko ngenta
Oni mbuga indoriondo na rorie kaiga chini kara kanini kwa wona kanya ndenda kumurombera omweto bichanywa chai nagwe nabo araneria nonto njoni makinda igwa we auga wate urokenda nguge apply ende na uto ga apply to toranto bataita tesa sawa okigwa ngavana ate gwitetera ovori nchitetera re mwana nto nantira ngugene ng'ombere kurema etoga kwa muromo etekereja ninya ngara kwa wanguge mbeka kwena gwendeja entuko chionde watani amonana wagabia kore ao mebo ko ntageta nkariau ndara wiki nyanja la muko mbitano egana kwa nte kwenda kwaria mono Mheshimiwa Makasi kwa ndiye ndo kwa kanyori tangugi oni ndiye ndo kwira gitentero mbakaire nkwagia na ndo bai bathikira bange batinda akeni gomponke muromo bendera ndongame ngwetare ambe ndagwara jaire muri ndo nzirie buru Kenya County gerata kuromba kura Kenya County gera gwitara motumae tesa sawa na ngendo bwera otenga banonge o atwitera ngugi o atwitera ngono o atwitera ngono na ataba mwabate kwaria motuma ntoiri nkembi motuma imbi ndegerwe munya akiaria agegweta mwana munya wajo kiagete ke MP kwenu jaere wonenkerwa ngavana wonenkerwa CS ndokoria kamunya gakamata itemo ngarera gakua ogo nyoka nwendete munya ogatinda kwa nwokobwa abwa gotuga mwana okura kobwa kana mwekoro oku kana mweko kana mukoro oku okera wonenkerwa irio nenkera munya wonenkerwa chai nankera munya awo wago iro kona toga getekia nande munya nanganerwe rara nenkerwe getekia siesire kwe mwana abande kauko kwe muntu atojokeria to atoro mwire minister kenda tuonambi tore ndo kwera atere rere okona jani ndatiga getekia MCA ndeto twagete gacha uchibo oni ndo kimotwe onda magua gete MCA nkiada chibo batantato mbeta kwa monini ochibo mbadasa brocation munya kethera na menye ogatano oteta kebieje korando ya kaire nakala ya nyoni era eto gondorio ndoya tueke abagure mwandorio etere irambu munya tena pristo agota koreya ni ndoya na bieje neja rombe gete ke MCA bachina na Makasi na areko naja nachindwa munya berigie mwana keraito nara keraito araugere are support into ivinkia na keraito gwawe atechoka naja oju mwana owe na uga atechinana nae na mwana na uga no akaretie rento ivinkia uga thirikareje keraito uga munya uga keraito no kwa danto ivinkia no ikeraito mwathete kuthomera reverendi no muigetie ngugene na andeki no la mwetherie ngavana munya natige kwagira nto ivinkia nthoni na mwekanya
na mheshimiwa wetu ngavana ugachokerie mukuru twejane nwe batia tonore miromo eva komba koruma na jani umunengerewa awandiero kwejane kaorobe cheu Keve akomba koruma na jani na unitonga moruma oni bitete ngoge na ngavana Kiraito imbitete ngoge na ngavana Kawira imbitete ngoge na ngavana Munya wonte na experience oni ndare kansela mbavete tamuinya yaithano ikwa morungu oni ndekwenda kwathanthika iri nonto ngavana oni ndachwira umanthe gorone ndaga anto babonde bambera bakanthura makasi akawa bakathura ndaya kwethane arongo ndauga ndethingata ntomorome omwe nwenwo gotwa Jesu Kristo indaende kuonoka endonokera kanichene nkoma munene ende naende kegomo ngavana ngatungatira mwathani ntere gakora sakramenti ndo kathoreki nonto nani ngatia ngetomera gwetu mukuru tweka gwa kangwa tanjara kangera nare konkamba gweta kwirira mbete ombori nengerwe sakramente omeria pesa sawa otherwise oni ni patron yotaita ngogie wone ritiaja munene anto baba ndaberere bwendo satsindi ukageta munene obugure achai ndabere nyanga bana bukanywa ndabere nyao akeja bukanywa totwere gwitania mbecha twakaranthe ngoronden kana ramsi mongeri abagore achai kana nkabagurira na renge twaitania befte ntuko chionde ngavana kamete eje wonaja torathiorokaga twingwa nondo touga wona thonywa chai ya muntu tukwendia miunda yetu na touga tutakwenda kwendia miunda yetu na chai na touga muntu onde na itaembe chara kongana iro torongaira ngavana baba thithete gintu gitwa sacrifice na mweri turachamanagia ntuko 10 kana 15 otuko mwekoro yogoto esta nekoro bange bakwina aja bararara bakana njatha ithano cio tuko report yetu andekete yetare andekete ageteja we are spent of 100,000 came and go print na guita mauku no kuigwa anto iba sacrifice ya they bakwenda guita ngoge yao no ntobwa thawe ikorabo kwenda kabo kagorwa na bwende bochiendie na togo report yetu akonenkera na arua oro kwende jakarareria areko acha na report yetu final yetete assembly yarerwe no mwete kwa wetu trustee wetu makasi ete aturungamire boko makasi agatotegere report yeu boko mwa ninja na they boko mu support mweshimwa to kwa blessing na uninte kwagia kaire mwathani antege ambeki antoa egare kabara be moyo kwa unte kwenda kwaria kandikia mweshimwa no tuyukirie njanaro gatangoge araturungamira ngirikacha na yatabwega na mwankana arua igwo tutegera nkwene mweshimwa batie nkwene tutesi twathira ora tujukirie njanaro batie twanganirwa nonto itebi twere gweta na ange
tugweta marieto jati ugweteka no kuigwa mwanka to aria rendione gwatega kankwene echiere to anatoa lakini janaro wenu munene mete mivokando ne kinyete mete kawa ne kinyete mbeo ne kinyete fertilizer kako muntu gwa janaro ate gwitangoge na gwitangoge twajo biche kumunene twakwera tutethie na tugero tujukerie muntu ungi onkwene wote jokeria mwenda PS ekwe boteringeni nkemi ojo ngavana muntu waranenera mono anto bari okera ntorene nuntu ngarire gwita negukia anto agiri ngavana utureterete thina mono anto bari okera tene mwenda agiri ngari rugma rokere bagokera no kuigwa eno ratumira anto bamenya thara gukama nuntu mwenda thagano iro bagokera karande mwenda no munene okithomo monini o minister ende no accounting officer ndache kithomo chonde no ijenareire na ini ndandekerera to ande kanto ndorwo no kwenda kwandikwa wonda administrator ndauga ande chwa mwarimu ro kurukagia sukuru ya mwende ta number 2 ojo kithomo andikwa ndeto bichi ndauga nawe mandaraka aitwa ward aethio sub county aethua ndauga baibari wandagwe kenda bange baitangoge banenegwa nwe ware wonda administrator mbere okunenegwa na nenea ndachoka ndauga reware wondi ndaugete kwa nkobo etakarekaga aroka ba kominejera ngarewe atagorenge oyu ametithia mwanka kwagia raini nkobo ege asanite ari toikwa botho gochia nenea jando uganeje na kaire aikwa gojitwa muitano to mureta nkobo na imo nene no tojokerie we nyanko iribwega yo ni ongo geria ngavana o twitera baba gweta bakiora gingo gembi ngavana akurita ntabwera njanaro no wonge kabo kwena mbwera bonde narua kyaga gete tu wambuge ogarionga gwakwa ngomia muchere kauga no roka ara chapati ya muthere toka weta ira ntuko nyo kya yokara biu binge batwe oroga chega mutuma nambo tome na ruo to ambassador we kya ibo kwenda dispensary ejebua no muntu ombere okinyau ote muntu okinya dispensary no rejere governor aja to treat anto 160 to 200 pande naja ni osente family planning nondo na kuigo tegito ne korbeto ibagwerio karabwega no kuigwa aja ne nyabe ya kuthoma nondo na kuigo tega wenye korobaba kathoma abo iba inagani ya tegoro yo no ibeto no kuigwa na ngava na hospitali eje etritanto nkoro kinyeka nyekine etritanto nkoro keme kombone rechem ye deona yeterwa ambulance dispensary mbijite ya kwa ambulance lakini ke kagiria yewa imbi kumaja kwana hospitali thirikari kilomita 6 mikombone kumaja kwana enge kilomita 8 kanyekine ekorobeto nuije anto baborara nkobo ne anto ngiri 15 erieje ekorobe bakogia atwana nogigwa bamwa bariuma myunde na batije torakwe kuma nogigwa kaka gota gwatero mwarine na ndi agekero matatone konto chere ambulance ya da hospitali tanene ikagia anto hospitali ine yimbi chibitare nene kwero ambulance na anto beku kaba gani na
etere twaja bare baikague ngavana ringa miunjize iwe ukajare anje chwaringenie migate ringa miunjize iwe ukajare rathithitie ndibei bamberia kuria era ndoro ine kuithi no kuigwa kwa unande manto jondo ugambuge raingo tokara kwirira ngavana au baba utekyo barikana ngembera ntobeto ona ya municipality twanenkro milioni igana rimwe na twena murako gweto engineer bundi ngavana wontore otaita na karaka meteira ni engineer ariuga ona municipality jo akoroka milioni igana iwo tunenkairwa agakikisha to kuongerwa igana ringi engineer o muthakore aja plana no to otaita ngavana ambugi bothithitie bwega o munenkara ngugi athire party yetu tore ore nyuma are muthakojo nukigwa muthakojo no eto taita tuteregete kuona muntu ungi munene nojo tuona kwa utoruga amenyerwe te sawa kwa una ndente kwenda kwaria manto mainge kanko weibwega nawe ACC wako wapi huyu chifu wetu huyu chifu ako hapa hii kazi imefanywa ni yeye na ngavana nyaro yoko na kanyari ya chibojo tianto bainge bembati kwela bana chibojo oreko jojo chibo mbabu ate tuwo ugajana tuwo wagia toka to ngavana ngoge cha taunije ototethie no kuigwa ngavana akuwa kama tega na riro ithaga no kuigwa na ru intu kwa taita okala ndo karambe chibo atendo na biwona no kuigwa awange ngavana ibwiteni ngoge na OCS wetu OCS ora twenwe mimi alinishangaza Moringerani mpe kuju salimia ngavana hata kama mnajuana no kuigwa sisi tumehangaishwa na maosi yesi hapa tumesumbuliwa ai mbete ikadhira antego yatonge mwanene ntego yatonge nondo chombo dhira chiako nkethira iteo pesa sawa OCS ndetero bichi wana nka matunda mpakori ndeta kumuona ambere nyomba mwekoro andugera China nkundi anjuisi ogeta obiche OCS okayera makasi marashi chabange itore konunka maumago batwe kumande go rombwa totona tongere jabarato na bonande na nkwere ngavana tewethere bo manto jau yoga wejeni ajo ogwenyore jakeni ni okeva tokiri totetoro todo kimono igwato kuona watokireria okaija kiroria erija ngai kiroria bao no kuigwa ngavana twetirie bwega na uni ngakwathekera na ngagwikia nara weta na nguge ngagwitera bana abweto muthikire twikirora mi street cha Nkubo na tuthithirwe manto jau jonthe na ngavana voko chieto chienderee kutheru ichi kuthera Nkubo taunira atherere na ni thongi mwathani abutharime wapi makofi ya Nick once again we taita oe Nick yakuona vya wenyawe kwe mzee wa uara Nick
era niki wenda naika bebtini nitiere tuito kama. Kwa hivyo ningependa kumkaribisha Mheshimiwa Makasi. Makasi, wewe unajua hii mchezo ya town. Kwa hivyo naomba kwa heshima tafadhali bro wasifanye ile maneno. Wenye utaleta wasirefushe sana. Sawa. Mbele ya Murungu nayo gyo kumebunde. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. We. Kweli Mungu yuko. Si ni kweli? Yaani tutokalindio na atu atutena andu anatuthikanirite. Tulingalingiria ni Murungu rwe. Gavana Mutuma na deputy governor, mawaziri wale wako hapa, chairman wetu, committee members, ofisi ya daktari na viongozi wote wale wako hapa. Na wananchi bairie tumukumia ninje Yesu Kristo. Oni nyante kwa ndatu kagita kairega kanene kana ate antu betu. Mbere nchokere Murungu katho ina arua. Murungu radio kyo kumio. Chokere Gavana Mutuma katho no ntu bakuona kanya na Murungu kwa kibali. No ntu mantu ja ukiwa niki akiwa mantu ja injogu. Ko tutura nya tukamatene niti nyi banga ko turwaga na iti Gavana nya tinjara. Utona ethere kariyo Vietnam. Kana ni atia? Akini tukuona njara moda. Niso mbere mbuga na atia kuna constituency office manager wa Dr. Shandrak Mweti. No ntu nya tuitete nguginu wa Crossley. Teka babo kethie. Na ntu beto ground kireja la kemutwe. No ng'ombe chona weka mawa. Tuetakanere tiandu beto. Ng'ombe ringa weka mawa turenda maendeleo kira tongeria bo. Bonde. Karibu bwana Mururi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yes, neni ngweto Muiruri, Bithande constituency manager wa South Imenti araka Nyakine, mbele gavana wetu, deputy governor na all protocol observed. Bwana Yesu asifiwe. Mbele ya mjukiani nkethishia Dr. Shandrak Mweti kati in Kenya etiteo ere already. But ambira kikeno kiria agia kia mbere ni kuigua tugurukia municipality na gukena sana. Na mbira ndethe na ngobia nditire antu bataita nundu bwa gwitikira municipality. Bwana asifiwe sana. Secondary daktari ambira uria bakarite ndi na baria na Gavana Mutuma. Ambira Dr. Mutuma, Gavana Mutuma akari takiroria nuntu Ngai nekirite untu ndenewe na Ngai aramuretete na mwete giti thayu ari aja nuntu bwa kagita jagaka ngobwe na thina arungama igakiriria na tenko bwake inyamero lele na thina Mutuma kurungama kinauga I'll stand na mero mauntu jonde jakiriria ni aringirwa ni rwe. Dr. Mweti ambira arenda betanie na Gavana Mutuma na mugwete njara. And I want to tell you Gavana Mutuma that God is with you. Aijarishi. Eteko makania. You trust God. Naga kuthithia mantu ja manene and you are mero nuntu boka kita jagaka. Mantu jaro kuona jare mbere ya kuje kilima. Yote itaenda chini nuntu tuthurete akoro kwalema kuona municipality. Twathura ekoro kwalema municipality. Twathura bo bageta Ngai jana kwalema but you nuntu bwo ndene ku municipality na alwe tunayo hatuna tumepata municipality ambira atiri ugwa kinibu areterete Mheshimiwa Gavana Mutuma ugwe ntukwira daktari ejire gwaku akwira thinera twineo arigerania na Gavana olwa ari kwa mbere amura ne amwe barua ni kenda tuona mbeca kuma ministry ya health kugatwigate kwewa barua lakini wewe ulikuja ukamwandikia naomba kugwata mbeca 20 million cia mikumbone na 20 million cia kinoro ne baringaringirwe rwe because they are working together. Ambera reu the project jetu ile aja inya ile akuamete no ndo tweka ngobo is not a municipality emwe ere ngobo water and sewerage ere to 6 billion lakini kaga approve because this one is not a municipality. Ambera uni ajete January kwamba nije nayo na tutapata anapigiwe makofi. Ambera secondary
ni akwenda kuongera ntu nkubu no ndurira wongera ntu nkubu nindi wongera biashara kwe kabaru atwetete kwa migosi twatwika tuti kwandikirwa ni ngavana kako tunenkera kabaru agakuga TVET eje weto politiki ni tiankubu twandikirwa kabaru ni ngavana nikende chenjia kuma polytechnic yumage county government ya national government aumba kumetethia etweka campus ya Mitungu nembije thaiji tukamiona nonto ni municipality na wona tuongera ichonde nembije nkobwe kethe itembere bwega Mheshimiwa Ngavana, I want to tell you that the other day bwatu presented title ya Malimbaja Malimba na aria goro no kuona nika tuambiri university aja tukurie polytechnic Mitungu in Nkwene twina national polytechnic na ndi tukara kukura ati antu betu tutikura kweli but I want to say this nikenda tumba gwita mbere into bi kwa arabire na arabire no mwanka tukagwatanira tukirerie na nikenda tumba kutharimwa na kitharimo getu gikauma ukurukira ngwataniro ta uria mbuku ya Samsi kuga 133 that aria antu bena ngwataniro je nkuona narua au ni ongai aragia kitharimo na I'm very sure today because of you Ngavana Mutuma God the God in heaven today akaria a blessing yando bataita na akaria blessing to Southimenti na kagita karabo geta thigonko bwetha bona thigonko mbega butharimwo sana na turombanire na twenane na bwalombera Ngavana Mutuma bukalombera Dr. Shandra Kimweti tukuwa Dr. Mweti ni 2 term. May God bless you so much. Thank you very much. Ringaringire ni mwiruriro muthakora runga mau muthakonda ini muthomithitie muthako eta kwaria ni muthomithitie ndikwenda warite wa kwaria u muthomithitie na kuromba inyona kuromba kula ciande etera so kedia munene kwa aspirant yonge kwa na kinoti kedia antu inyagwa u na nyabe basiri ale au ibwa ko batambua vijana si ni vizuri kanani mbene kanana ale au mwene kanana mwene sana so antu bataita murungu abudharimi antu bataita babo bure antu ba maana sana nani ndendo bokadio eri iko ndendo bokadio buru ora botangana ukarua itukwara no antu beto bokarie kenda tumba kuita safari na tuona mawega jana ja kejania na the municipality menya batu kira turije imaendeleo mwiruri auga Ngavana bangarua waandike baruga unenganire polytechnic gije twite public participation ya butete kiria butunenganire polytechnic ya ritobo aja so our next stop kama bango jojo ngejo tu kuhakikisha eje ekwa branch ya Mitungu technical mbele tuitare Kaguru itukwenda kuleta Nyachuka University Kaguru ibukwenda wantu betu ibukwenda au antu betu oni am not as foolish as I look na siasa etakinya era kinya la eto ni kanya tu koroninto siasa yakinya tu yale mantu siasa tutegateja ni kanya so Ngavana ibo akaikuja aja narua na tukokaria tutura antu bankwene no tuniondu ngamirite tukokaria buru na your deputy governor ituonete at least nyito gukinyira itu gukinyira na waka waku Ngavana kumula konge mbere wa guchinja na ale achoka ndere ore no twate ono thiuruki mambo ni kali jama ingi jo cha kuingantu thebo tona le is very simple na monena karou na antu bakendelea ni gukwenda angu wantena ntegomba kwaria muno na ru ningenete sana ngenete muno sana na uni antu betu imbwendete ibujinye ni mbwendete buru mbwendete kabisa na anda uga kaire nchokere uni nkabo karia teria riri iko na ibuji mbokaraia butiji mbokaraia kieni kige gwekirwa perimeter wall agent je contractor ni ateja nguge iyo ya gwekira perimeter wall ukageta antu kumbeja mbethera muntu okuraja ejete gwita nguge aja nguge chonde ichi abantu bakwa inorare gwite tikana na antu betu so ngudwana njanu ala kamberia boja boyo nguge tindo chiana chione bya kurana bya kunywana bone bisi njanu ale tesa so nande kanana ngugo ngwele ndakemo
umuchoro ngavana ingumi umuchoro ngavana na tutethia muno nyo imutaita kabisa na no kwaya leke moka ali mono kanana. Bwana Yesu asifiwe. Ketheria ni au bwinthe. Amben botege sumairo ere kumira ara kingavana. Ndenda bo muringere nkemi nya ciakana kaka eje. I want to go. Natia. Oya ijere. Lokami roko riro angavana. Buje ngavana na eja na thigonko. Karen bote oringa lokami. Lokami ro angavana. Ronge. Ronge. Nkava yetu twero arito ambebe indi mbebe ya mwene nabuga tega au arembo bau ponthe orana beringa smile atia baringire ni kemisia kana gakari thato wekura 1 2 3 ya ithato ibwega oni ngavana wakwa urampendete chorampendete Murungu karibu sana ndene taita na bwinthe bora bora aja waziri bonde a deputy governor na timu uri au yonde paketheria nyau bonde na aru ande boringira saruti nonto oni ankoromba kurekerwa oni ni ragiretia municipality governor etonya me ake wira thirete ito teka bamto arombe orekeri Ketomi ndrategere ndona governor areo masinema abanga kamanto bakathurira kamite njirene bakathingatana community kaisithira ndagwa kanana oni nteritio nkuoneka nkalinde tanda ajuinga na ara kotini ndingere ndo kemi ndajuingira kotini nonto thaibo kona mutongeria twinwe thaiji no wero na njirene ari charuroko riore rongi na ireverendio mandare ndi kona reverendio rongi no masainama ndori ntobia taita mokaito kabite kabiete tutegete ametho kanana kora uya wariti jao ana bakubeja bakura ya bioria ngavana this time round ninkugwete njara na haro kenda twitira tugeta bwega ngavana ndakoromba orungami kore akoromba bandete ra thinaja ngavana mba ni obarombe kura nonto thokoni nyaba enda kumbona ankwenda ake baronga maki oaria abo ndre aja ni nonto ndarega kwaria abo munene batendeka bakethie papa bare aja nonto ibandeterete thina mono kaka memege sawa are kwe ndauga gitumi ndauga au sorry sawa oni ntiratia na ndekerwe anto baba tereka anto nya thokone ndeika inya maratasi ja saino bagampinga ndaria uma anto baba kwandaria uma kote kaba mbuge ni na adua kuma na adua je ndendo boikia ngavana mugongo kuma na ro bokaiga wa ngavana bokauga no mutuma to ithinge no mutuma to ithinge no mutuiga to bokauga ngavana no ni tena manto jange ngavana asante kanana ai wendo boibo nene yani kabo kundia muntu wendo mwangaga leva ando bataita babu bwe bakoriaria kurundero mbrombe kura ntiramberia kwaria nkeya kwaria gikundi kiu kia kanana ake bo ibo kuona yaga nkobwa kwa wakura chienu inkobwa na wenu 2027 kura menya kura buthikirea kura itetaswa kura itekinda nairwa kura itiru yairwa kura kairombawa kankobromba kura chienu boitegerio mpakura boitegerio mpakura ndipo endete mno asante okay ibo akasonga bana town yene kundi bibinge mono na tuna sectors wanangavana ango ndio kwa town yetu tuna sectors nyingi sana na tuna kundi bibinge kuna thoko kuna kaosh kuna bonda kwa ntuba mari kundi bibinge ndene town yeji ngendo banga umbangirora ugatirima nabyo na bonde bauna basaruni na inyosi bonde mbone na makanika na njeshi stage kwa town. Hii town ni kubwa na umenye aja nkubu
egatia mero yonde gekorora so na ilo mwanga mpaka tuanzie wapi hapa sasa munene na njeshi ko kali antu babe tu babe amo kwanza baba thoko ba kali burimba ije bau okali na so angwenda kuthiriria au kenda nenkera kama shinani so ango wabutha bwena thigungunje kana mbere igeri gya form 4 igera umire igitete kuma tugira na barabe na sindi na i bubarete tubike na technical bwakale ni abonja bwakale ni abo na nguge mbitete bukona tangu yotheri antu betu ndaero kiewa na ara gwitawa hitawa njumuia jamhuri awants ndaero kiewa ndi MC number 1 Kenya uro support youth ndene kithomo kiri ofisini ara dije na pio kwale ari ndi jakyo na mbeki yake no ntuba kumariana tubige bika ya chukuru so ukageta muchiari aja batule mono ndene taita no twita unine tule twalegeria ana sakaya bakaranja bakaura kathire school ka gwate che university gete chiara mako bweche university sindi na hii ndete ni twana tukiri uni tukonvite ana baba ya ntoba maana ntikurune tobajokie na ala mitongo tu ikinya ko ibete mitongo bakathome no kana ne ata ntobetu kurana ukale angiri na magana 5 bauga angiri 26 utengiri 26 ukale angiri na magana 5 mibango wengi ndi itie ndide mibango gugu asiari bia kurana ko mama ni gurura muchiari lakini nginya wana ale njate kura aka matatuirio ni alele shukuru na ale aikura kana ne ata so no tugateje mugongo jwetu twithie maendeleo ja yange twakisha ana beto bakona skills cha kungana chio bateje ndene ya maisha so merry christmas happy new year na ngoroma murungu antu baba yake ni ke kiondo kagita montura kuona iya ito na ranje so bwindo toto na mwaka jo mweru na murungu ke bali bana boni mwaka jo mweru kinyama kasi ni oku murika no moni mwaka jo mweru no mudalime asante sana so na engala kipasa sauti kiri ojo nwe munene wa tauni neje ndakure wo menyaire njeshi no kwa njeshi ije eje bo njaji ya tauni na baba thokone watonyaira no munkoba menyere no ntibo bakarianga bana asante sana na munene antu babekero inya baba tutauni ne baba bagekero inya kana bombo karia njesi ibara sana Mungu awabariki monene muntu ojoku kambore ruwe na nkiaja gwatia kuga bwawe inya ntona mwathani gavana otoretera muntu ogwethwa kama shinani manto jaja ndoretie okamata mwenda nungi ugaturetera ogiatania natwie muntu ojo wega bwa wararomba kura naga na naija ntora bakaragua me muntu okwithia ketho okwithitie amenya ikuga atia kama shinani atuiterete ngugi na ari ukero tuko na muthenya na ara mwenda atigerere no theru ojwetete nkuruki kama shinani ogwitera ngugi munene ankwire wimtejo mukatha ogwa wejete management jaku jobichi mwanya mono totwere kureterwa antu last class garbage owa turetera first class kama shinani uriona theria atia na thongi oto muntu akwatha municipality munene o no twitera ngugi no tume bieto atikure kwau itango genwe na consult leadership ethe ithokone ageta kethe ikamnara ageta kethe marigiti ageta na ageta akiaragia na antu na choka a respect taita kongo ge na ru akobua ni effort ye wike tumotekerere okuigwa ima kama shinani twitere ngugi kenda na gwothithia bwega ngavana gwaka maguta ibwega. Thank you so much, Nick. Your Excellency, Governor wa Meru, Reverend Isaac Mutuma, Deputy Governor, mawaziri, Chief Officers, MCA wetu, Makasi, team, ire kuspia endete mandu jaja, na Kristo wenzangu, Bwana Yesu asifiwe, mwathano mwega. Your Excellency, igukere na ntikwenda kwa mwiti ngugi okuo muthuku, twina team itane ngugi,
South Imenti na Meru County on ndenda barungama akina Gitobu Nkanata. Okay, akina Gitobu Nkanata, akina Zakayo munene sub county admin rungameni bokethia ntubetu. Asante sana. Two, buga Your Excellency, ituitaniritie ngugi mono na makasi mheshimiwa. Ituitite ngugi sana na Nick Mburugu na kamiti uyonde ikuthitha ya report eji. Your Excellency, ntaiji mukuru uria enda will work closely nawe nontu imto mume sana. Governor, mbere ya anything else, ambire antu baba thoko tukarana bo batongere tu ni chiale debate. Governor orende no baete mbecha chia kuongera lighting weru bura bothoko yetu na kuripea mabati jaraja kura. Governor orende kiroto kiria governor na kyo kya municipality na njaneritie na kyo. Your Excellency, kwi thoko yetu iri area ya Mutumba bate angite kioro imbete kirumbuga kioro tu meitwita bate tuire na agwita kunogoka. Governor Mutuma na atwete mbeche cia gwakira antu bara betu bakara Mutumba ne ara facility in Thongi, a modern facility. Your Excellency, ngukira uga na ruo kurukire ofisi ne ya town manager endi nyanga jeta municipal manager agwina thine ugate wirigiro butuma nge kira muguto meuko. Your Excellency, facility ira meawe jo kurukire ofisi ne town manager ku mete kioro ikiojorere na public health officer uria arakinga 2 years ago. Governor auga atikurukira ofisi ne ya town manager itina facility na gwaka facility in Thongi au na already nane kanirite mbecha. Thank you so much, Your Excellency. Bukwirwa keni gike gikwirigwa. Two, Governor, I am very sorry mpaira yantu ba mono kabera tractor nijite ira tukodurana ya ne tutina au na utugaikia kibin. Governor araugire tractor irereo kaguru eje naja nkubu na trailer nikende nyamate wekare ali agwakumwaline oningejera na ndigurwe tractor meane onguge ko thitha sawa. So asante sana Your Excellency na ntube tuba Meru kambuge ojo irae ritenga gona mbu irae renga gona kuga oni ntemo siasa. Governor ende 2027 thai tuliuga mbue maendeleo 2027 South Imenti 2 Central Imenti Governor Mutuma 2 North Imenti Governor Mutuma 2 Governor Mutuma 2 Bore Governor Mutuma 2 Tigania isi Governor Mutuma 2 Renjo Lida Tochiagembe Governor Mutuma 2. Asante waziri wa miunda na municipalities, karibu sana. Governor ndekerani ntemo siasa na ethero nkwalia ya musiasa ndekero. Waziri karibu sana waziri, karibu sana waziri. Isa satia kodaka bwana. Bwana asifiwe. Tuiteni ngugi cia mwathani. Unimpeta wa Joy Karwetha, CEO Lands na Urban Development. Urban Development ni atumite twithwa turiana arua. Na inya oni nchiariri nkubu nkuene baba okwaita na nkuene girls meake 10. Ko ndio moyo wenu teu. Ndena colleagues bakwa kwenda bakethania chief officers. Just wave. Anenkero Okay, Your Excellency, Deputy Governor, mawasiri jetu jale aja. Iwe. Mwadhani no mweka? Your Excellency, anko ribwega mono,
nuntu bompa kanya kuya obisine yaku na mwathani akutharime na ne mpumite gwetu nkuene aja mikumbu ni aja na ibwega sana na maendeleo jaro ukuthithia batwen undungamirite kithomo na ntukwena rwate kithomo twaja ntuko wingi nkagwa ora tukuthithia no ntukona matha ora jetete indi bwega muno nuntu boto akanya kwitha tuthikarine yaku na tugachiumia na turugane tu mutumatu gucokeria nkatho nuntu bo antu bakigarine antu bankubu ibantumite bankwira arambire ora bathithirie ni tu bwega mathani akutharime. Your Excellency, our Deputy Governor, wacha niseme kambugie ni bwega muno nontu bwaku Your Excellency nontu bwako na kanya gaka ga kujoliongira ntu bankubu oni kwa marietwa betagwa Serafin Mutwiri, Chief Officer Lands Urban Development. Now when we talk about urban development nikiyo ntu tuyete na municipality jojoae Joan Kobo. Your Excellency ni nkulikana watwele ngugeje kena tomerita na twakarandi na akulu baba bataita na akulu bankobo, and they are very much appreciative because of whatever you are doing. They see a leadership in you, they see a progress in you, they see holiness in you, and we thank you, Your Excellency, nonto this moment, and we are very happy because of whatever you have done. Onde wakuma saudimenti sementi lakini neni mboligerete na tharakanithi batekeje kuongera mwanka pejete oju. So we are very happy because of the support that you are giving us, Your Excellency. Thank you so much. Twena colleagues bange CECs come say hi. Thank you very much, my colleague CEC, the governor, deputy governor na viongozi wote wa serikali. Ndare yaga kantere ranyaniki. Thank you very much. Oni beta wanjanaro gatanguge nirindo ngamirite rutero wa agriculture na narwa tutena manto ya mainge ja kwaria. Narua ndiona yakatwijite umburi antu baba kara bonthe bararagia uma antu bataita bataragia uma ngavana ende narua ndikuona baritie uma imaka tema antu bakuma ria twari bieje batari babega bamwe bokona kinyato teta kuthi tweteta sendemene ara sendemene kwa mwende beja bagatura ejeri narua tore amwe bieje bikaumira au cukuru ya Mungu ya Ngobo primary bena nkaraba atura mono to amatuka tutona gwitira na kiani geki untu igo gitwa gya saba anto baba are bomo mono mitwe kinya gitara mau na chungu boraga iranto a tondo bo community yete muchetho no konere mete anto bo bonda batwere nyuma au ya gwitikiria ogori nkorone ciao imaguta ndigu imaguta etoreri na atu maguta jau iyo tumanya twitanguge bwega kana teu ngaba no wetu nya tugeta cabinet no turombithagia tukiambia mucemanio na ndenya yaro kuriretwe burungu atuma okarikana ketho kuri no rathithie meyo kauga na nderwa mpandikiro baruga ugeta ugendeta repentance weta ugega nkuirira bati mubatithania kurekere meya utigira memo. Thank you very much. Bato tukabwitira nguge wa colleagues bange beto bateaja kaba nguge na ugenine bwiboro na ngaba no boka mwendo thio pamo bakamwiraga ura anagi uyu akibaria sura ya kazi utakimbia utafikiria ni simba naye bato tutecheza nawe vision yawe itomiji na tutaiachieve. I know the plans he has for you na manto yaona tukibuthiria jonthe cha maria mono narua no ndoni narua ngwiritwe muno na nkagwirwa muno kandiraga na ntikwenda kurira narua au bypass igakurukira Your Excellency igakurukira mwarine jo wakwa yewe geta kumira kigane gwakwa nyuma na ndecharera go nyangu gene no ndu na ndekirwa rami au
na nthetherwa ndi na karandiro bakabeta kurita na bosi wenjo tukuna andu aba ithine mbi inde baraugite kaba bakare nayo aja ojo biashara ile goko batona profit nundu bakundireni sanitary nini septic tanks na marinya jaraje beta kuonoria mantu tuku na aru kuthiria thira cietu cionthe no keja kuthwa kande musiasa nyani ngwanda ugo ubakuga ende ibathiriria nundu ndaigu itutam kana te tutam ukamunengera tutam atumunengera mbeu cia ng'ombe subsidized ikweja na cio theri mbeu tutaburetere twanengera kinya ikundi kira ya disability gitongere twimwe kurure ora kanana tutaburetere mbeu na mikandamia na twaburetera na ndembie kageria tu tikaba bukathurana riu ringi nani nkaburetera into ndeta muru jo aringwa koja mpuru nkamunetera tunde we are very happy your excellency na karoge turiungaira anto baba batinda bakarinde gorwaja batekaraga untuko chionde tonto boy na kedharimo karibu sana na sisi tutakushikilia na tutafanya kazi yako kwa uaminifu. Asante sana. Your Excellency, the Deputy Governor, all protocol observed. Antobankobo, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mbeta wa Dr. Esther Rukunga, ni waziri wa elimu in Meru County. Mbere kanjokia kanyaka ubuchokeria nkatho. Woni ndi muthoni wenu, my sister Auri Nkoboko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unde muthoni wenu ntemweni mbumete Igembe. Ndi mwembe omwiru. Ndi mwembe omwiru. Bwana Yesu asifiwe. Mbumete Igembe na ndawa lazima mbeye mbere ndi mbere yenu nchokerie His Excellency the Governor nkatho no ntobwa kintu kimwe anthithirie kinene muno kiumite gonkobo wonire randa ampere ngui ubishine na ampere ngui ndeta ndethira mtu wita wangu wa Makeri burigana wangu wa Makeri ankarira kwa tuwe kwa utengwe nkaruta nderia bonkaremwa ndeta kengavana ndamwira His Excellency ntomba kuruta ngui nonto ba manto fulani ambera waziri ingotarira mtu woku chief officer omwea uraboka rutaniria nuengwe na tonge ni Mr. Mwenda oyore ao. Bwana Yesu asifiwe. Antarira Mwenda ethirare chief officer okwa Mwenda eya twaruta ngui nonto utengwe kinya imwate mborachia mbethairare onditira. Bwana Yesu asifiwe. Ringaringire mto wenu mpe woni Ken department. Thank you Mr. Mwenda. Ken department here education, His Excellency the Governor atotethetie muno baba kuona ke website ibo kuona ngoi cha advertiserwe chiarimo teoma arimo iberi ba apply ngoi na bando iyo ni kionjo tuetete kwa arimo the scheme of service anabeto ibetete kwambiria feeding program yonde His Excellency abwira ni kankabwira ake bwendeleo turombera yetu imaromba tukwenda nikenda thirikari yetu yendelea mbere na we kamba tuwire no two term babwe buri wake na batu embe tuwire kufa na kupona tuweba two term na ndaibwa kinyababwe bweba two term. Bwana Yesu asifiwe. Kabotiwa ninye Murungu na bwendeleo turombera na burombere thirikari yetu na bwendeleo mirombera more and more and more. Thank you so much. Woni ndenda ku appreciate His Excellency the Governor
plans na process anto bataita twitaniritie abongo gibwega utuko na muthenya tongere twi committee eu kenda kenda balithia ngugi bona teu batithite ngugi njega ankwenda bwera anto banko bo Taita South Imenti World Bank ni kuthithia evaluation February na municipalities iri kethwa chi eligible ikaewa 150 million ibo kwenda okurukirwa imbecha iu tekaba tuthirie ngugi kinye mwisho te mheshimiwa wenu makasi bo askuma na ndi batu tugwita ngugi yetu yau ange ingugi makasi etigere na ingwete kia kamithirikiria mbere ntuku iu ikinya teu akathirikiria teu na ndi governor no boletera municipality bwe mwera atia Wamo akanya kange miaka ingi 5 ati boletera city mero twi turaiteria ituraere city nandi nabwe nkobo boti atere teu ndenda nandi boti gwena wega bo mwathani lakini amwabo ndenda turunga mabo ntwari okaribisha DG wetu mbebe teu haya asante. Yes. Ibwega sana Your Excellency Governor wetu Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia CCs beto barabonde bareaja ritinguge ba thirikari national government chiefs beto na anto beto bataita kwene South Imenti. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani no mwega amagita jonde ibwega sana na aru intuku nene muno na ibwega nonto bakumiria gukara munkathai twiringire nimpe Bible yuga ara kwina ngwataniro mwathani nareta kitharimo te sawa kwithirwa nkubo ika municipality ikitharimo kibatwe ikitharimo nonto ana beto bakona ngugi sawa kukethira kwena municipal board kukethira kwena maofisa bara bakaandikwa ki municipal board kukethira kwena opportunities ingi sewerage system ikathithwa water supply ikathithwa fire station ikathithwa na inda igirwe ntukwirenge twaria Jamhuri mheshimiwa akiuga kinya tukathingateria manto ja airstrip aja ndene ya South Imenti kiute kitharimo anto beto na ne bara bonde bakoromba ngugi ibangana achiari ana baba bakoromba ngugi okirie ninjara bombe gwetha bwandiki bwinde kwena ana beto bagochwa ngugi teo okoko ke municipality no nao tukaitira ana beto ngugi polytechnic yeu ikojorirwa wathani bu bukethera borio bwa polytechnic ingwetekia ya nenewa ana beto bakethera bakiona training yenjega na ngugi ikethera irio na kinyachi ari barabe na ngugi muti Nkobo town gukethera kwena biashara nyingi nonto bwa kwethera in addition ke university ere kethera irio na polytechnic na ngogiri komera kukurukira ke municipality anto beto kinya anto bara kwendia ndukene na hoteline na ngugi chionde ire chikethira chiendene ya Nkobo town tukethira tukiona mbecha cha kungana na kwa uo nte kwenda kwaria mantu ja maingi muno inkomanya itonogere na inkwenda governor wetu ethira ena kanya gakega katutwariria mbitikirieni mbwire anto ba Nkobo anto bataita kintu kira bwathithia ja narua nikenda rojo ana benu bethira bena maisha ja mega na bo kuigua sisi wetu wa lands Madam Joy akiuga World Bank ikanenkanira mbecha 150 million mbecha hiyo ikethira irunga meri ni municipal board
thirikari yetu kethira kinenkanira mbecha cia municipality ya Nkubu na mbecha iu igatumika kuthithia development ndene Nkubu. Inkomenya bukuromba ambulance ni kibwega sana no ku represent antu benu bwega sana na inkomenya governor akojuriria na fire station nayo no ntu inkomenya kethere rio na fire engine inkomenya governor na bangirite ndene financial year iji fire engine iri keja ku angateana beto bakaandikwa katomba iko baita ome manto jau jonde matunda jonde ja municipality ja kedra ja kienjo yagwa ni antu beto Bankubu ibwega sana bukuthithia gintu kia maana muno narua na bwane bukimenya bukwanda mbewe njega narua sasawa ibwega sana unti aria muno ndiromba your excellency mbitikiria I break protocol ndagika imwe kwina njeshi iria yatethagia governor kurwa bukubarikana beta wa New Dawn kinya kanana ingwitikia wale umwe wa New Dawn twina karote tafadhali ndagika imwe karote umete gembe ndenda bwigura anto begembe bakuga na aria kwao na ndagika imwe tafadhali karote kenda twa governor kanya gakwaria karibu sana. Thank you, Your Excellency, Governor wetu and all the protocol observed. Bwana Yesu asifiwe. Getherieni antu wetu maimenti mwathani no mwega amagita yonde ibwega sana antu bataita oni nturobona TV ne mwaka ya 2022 indrabone TV ne na kwena DCC warea nurante kurikana no na ndenda kumea antu babeta bataita ibariku na ndemwekoro kwa ya kurita nkui nkubwa police station kwe mwekoro taita benda ne no atua mugunda yeria ndawa ya kurba taita na antu bataita ibabea na rono rwagwa rwathirira au ntendero buchunguza rengeni. Bwana Yesu asifiwe. Na ndikate bwere ibwega no ntoba steps ira bwa meki kenda bukarao Meru Town bukarao Maua
Agere spure ni boko meawethari murungu abotharime abwege mantame. Karote ibwega buga jonde atetora ne ugavana karagitwira. Ibwega sana antobeto baimenti bokwigwa mwegembe o mwirore araya bokwigwa nambwere antobegembe ibatwendete imenti muno. Aibo komenya nyarera lentore achoaga gitekia governor no nia chwere nde deputy governor we ibo kondikana totejere nkobo gochwakura na nande o governor wetu mutumanto ethingia wegembe anchwa oni bejo motetheria kare kenu kaimenti na ibo kuona imto mwega utokona anto begembe ibatwendete nande egita nande regakinya ria batyo na tutochokie guoko tesa sawa nande inyoka gurangare njero nonto inkuona gavana wetu izangare njero urona mto wiki angare njero garage urona ngare njero ikaranjere negita ngogiteu nande tareki iriga kinyacha koringa kura August 2027 ndiburombe rokere na mbio tumere janduraku sindia ntobeimenti tumere twete toringe kura na twekere mutumambio toringera mutumambio kinyanto baba le abonde tafadhali bwena biara biere twekere mutumambio ibwega sana mwathani abutharime nkumenye ibunogera lakini nandegi teire kinyerera kwarirwa ni gavana wetu wa Meru County ndeburomba turungame ikenda tumukaribisha rungame ni achiari tukaribishe gavana wetu karibu sana your excellency Asante. Tokareni nthi. Bwana Yesu asifiwe. Antubataita Bwana Yesu asifiwe. Nteto cia Narua ni nteto inthongi. Jehova mwathani kuma kiambiriria utinde watiganiria ndungata ciaku umanyitagira na uhotani mwingi. Turungameni wawore thwania nteto cia Narua nteto inini. Narua ene ntuko inene lazima tucokerie mwathani nkatho. Jehova mwathani kuma kiambiriria ngumo na ugocira Baba ngumo na ugocira gucokerera utamburukitie moko iguru riao ati nie nimenyete uria winya mwingi tataita aitoka batongeria batura Baba nie nimenyete uria winya mwingi maria witongorerie matihota Baba ngumo na ugocira gucokerera utamburukitie moko iguru riao Baba ngumo cia taita irogucokerera
ngumo nao baba ngumo na ugociro gucokerera utamburukitie moko iguru riao ngumo na ugociro. Turingire mwathani rwiru rwega. Asante tugareni nthi. Narua ni ntuko nene ira mwathani atumite ionekana kiri uturo bwantu Bamiru na muno mwiriga yo antu babende antu bathongi antu babaume atongeria antu batharime bataita babwe bure antu babega bure antu babaume na bure antu beno tongeria bunene nontu bwamantu yara bwabwithia narua iro ure akwe nawe okubwithia mantu ya manene mwire kaire okubwithia mantu ya manene narua ne history tukubwithia ndene ya kiani kya shaba history ya mbiririe miaka mingi thiri indi nontu bwa kwithira kagita katirari kari ukinya na mwathani augite ti barabangi bakabwithia history iyi ni uwe na uni ntuko yetu igukinya ya gutuma weru bwe ya nthi ya taita ya gutuma barabara ikinya nthi ya taita ya gutuma maendeleo ye ya ndene ya taita ya gutuma municipality kana town yetu ya Nkubu ikura yuma kiwango kya town yitia kiwango kiu kingi iro ure akwe nawe witia nkathi kuyutira igua mwire witia nkathi mwire Nkubu yetu witia nkathi mwire maisha yetu witia nkathi mwire biashara yetu witia nkathi mwire otoro bwetu witia nkathi bute kumenya mantu yara yokarikana arua mantu yaya yokarikana arua ni historical nontu town yetu kuringana na history ya mbiririe guchwirwa municipality 1980s nteto iyi ni former governor Kiraito ombirite nero municipality ya Nkubu yo ambiririe guchwa mbere ya maua ya ambiriria mbere ya timau ya ambiriria Nkubu ni ari yikwambiriria safari ya kwa municipality ende nontu bwa mathina njirene ero ure akwe na wakinya kwina mathina njirene tugakinya mwire kinya kwina mathina njirene tugethi atia utekuona safari utumete kuma 1980 ikuraya ende narua mwathani atatu kinyethia mwire congratulations wote kwaria gichunku we kinyaji kinyayo mwire congratulations we yo te kwero ure akwe nawe congratulations nontu bwa mantu ya manene yara ya kubwithika narua nirio twaruura mirango ya ukiria bwantu betu nirio twaruura mirango ya kubwithia barabara cietu Mutindwa nara municipality ya Mutindwa utuko ndirari na thirikari ya Japan barabethirite baetu bwithairia barabara cia iraithiurukite Mutindwa town cia mujini cia majengo Gitembene baekirite mbecha almost billion ithatu nontu i municipality billion 10 million billion nontu Meru ni municipality
bake ingangu ubetherite bakirita thirikari ya Japan bake ingangu gira betherite bakirita for the last miaka 3 mutindwa na ndero ure akwe nawe waibua Japan waibua China waibua akoreture no kya kuria ni mwire nonto municipality itogweleanwa okaibwa mu Japan are nture ne aikwira na ndeka tokwenda kwenja barabara katokwenda wekira street lights katokwenda kubwithia sewer system ukariara ne ate gukarika ne nonto nkobo ekwambi ekwa municipality ne gukura kwa municipality ne kuwa tokethera twena bond ya ko manage municipality kwa municipality ne kuwa tokethera twena more resources ikongelwa ne antubeta wa World Bank na development partners bakeya nkubu yetwaja kwa municipality ne kuwa tokethera twena board of management ya antuba 5 barabagatarwa kuuma nkubu barabagatarwa kuma mwire ayo Taita barabagatarwa kuma kiri business community barababwitha cia biashara kiri town yetu na thaindire yo ita municipality ankubu municipality yetu yokethera yuena municipal manager uroka andikwa kuma nkubu yetu aja kukethera kwena deputy municipal manager uroandikwa ni thirikari ya county kuma nkubu yetu aja kukethera kwena procurement officer kukethera kwena accountant nitugwata nteto yu kukethera kwena twanya twangugi twana betu ni value ya municipality izaka bieto bira mbuga bietherete bei imami kidogo miaka eu twetherete tukingangana atongeria beto tharau yaka tutena usemi kiri mantu yara ya otukarikira kwa tweka nteto ite kinyanira value ya miunda yeto yetete witia na mbere kambere komitera eritete ngugeye bwana chairman wa Taita community na general secretary rungameni boringero MP mama rungameni uwenda kuira ringira kamite yero wethwania utongeri mutetho utongeria te mutetho itogweleanwa utongeria te mutetho no kona mwathani etikireti antu ba gutwika ni boba kundeliver this development milestone ya antu ba Meru no ntunande municipality yote yuenu ya antu bankubu ne yueto kinyato torea Meru ne party erega contribute Meru kwa city nondo tukaua turiromba Meru na ara mutindro ye city nondo tuina municipality inyathai tuteke a city tutena a number of municipalities nondo city negento kiregoro ilasima yethira yena yuinge sio me support itokweleanwa ringire akamete baro irorwega bwana makasi runga makinya woringirwe rui ringire bwana Nick Burugoroi ringire chief wetu rui antubaiba bega kareni nthi antubo dingere wa aikumze John Mark dingere baba wetu rui manto yara yandiare tiekire mwere ayo Taita iwendo burabwena bona ownership yani ownership ya gento kira bwena kyoge ka kenu ndi burombe gento mwere ayo Taita family Taita mburombe gento asiari ba ekoroba Taita mburombe gento akoroba Taita mburombe gento njokieni ndi mwana wenu inkwenda wendo bu menya nteto ire mbonete na mwere yo Taita inteto manjabu
mbere bwetheterana benu Nick na makasi berungama bakaua kana geto karaka engineer ikamwake njoaja kagea kakaringirwa rui chief officer Mwenda na ruan kumukethia maite 10 akieta wane antoa maite 10 waetwa akeya nkamukethia koko thwania ndamukethia nte mwambukisha kitharimo katango geno eto no kuma metongo akeya nkamukethia ithaka bieto tauni yeto sibitare yeto ya Nkobo polytechnic yeto wowe ko kuthwania kwirwa wetu bieto kakwe mutetho wowe no uthwanie nteto itu kubwithia inteto cia mutetho ero ure akwe nawe enda mutumano wetu ero ure akwe nawe itumbendera mutumai wetu no ndo inkomenya muntu ora wenu bote otethanwe kapo mukaria na bira bwe nabio bwa mukaria na inye mwere bwa mukaria na inye kirundu bwa mukaria na mbecha na bwa mukaria kinyana kura no ntu icio musiasa ya woni enda gukarua nacio woni kwa wenu kwa kana kenu kwa mutano mwere ayo taita boko yokia mutumare mwana wenu bwaibwa mutumage tongwa na gutola tolwa nara bogatora botengu ora botoira bokeza taira tauni yeto boekera yiywa neamba mwanka bwa menya njara ira cieyete ko watakana genu kaka tauni kankobo ni njara cia mutuma mwanka bwa mbetekia no tonga bwenu bwa mbetekia na intobira bwendete Oni nani ndenda obwira nontu ndeo mwere ayo taita kongenta iya kwa taita konunka iya kwa taita kuzetera anto bakwa iya bataita kuzentera intobia taita kuzetera miunda yeto iya anto bataita itokweleanwa oni nkabwenda kabwenda na ndibwenda na nkoro na mbende intobie nubira bwendete nkabienda itukweleanwa nduka sienu nkasienda ithaka bienu nkabienda ng'ombe sienu nkasienda twachiekera mbeu ya 67 ere kuma ngiri nyanya twameneke kinye ngiri na mana yana twekere ng'ombe cietu cieria mbeu teu nonto imbwendete polytechnic yeye bokuwa yitethwe nkathi mutumo ntu ethingia agaitithia polytechnic ye nonto no ni mwire ayo ataita nkathi nonto nyani ndi umwe wenu anto benu bakabetu nara bogeta uni na onketha irandi kakwinde tugatigana gairi aborua ethe wataita eyira imutuma borua mutana wenu ora mukuru eyira imutuma itokweleanwa anto bembe bakiwa mutuma ikana keto kinyabwe bataita we mutuma ikana kao itokuwatanira na ndendo obuthetera mwanka anto bariare ndendo obuthetera ndena ruritho uraibora we ya njila sina gintu wendete ne unkageta na baubwe kinyabwe bwambe ndabu Asante.
nandi babwe rombera ithirikari iji manto jara kamitira ya that task force ya ubakurukia etikie ni mutuma agakaria interest cia antu bataita isabasawa te mutuma okubunenkera municipality ni antu bataita bakuinenkera municipality no ntugethire mutuma kira itu atebunenkera tene ukethire ingavana onenkanaira munya atebunenkera tene ukethire ingavana onenkanaira kawira atebunenkera municipality ni antu bataita bongwe egitera kinya bainenkera bira bendete no te miunda yenu na buthikire na matu ote munda yo mukuru kana mwekuru wa taita kana kijana wa kia taita yokayukwa ni thirikari itogwatanira ywa yokwa ni okiurairwa munda ndabo ya beira munda yuma au nturene yenu thirikari batero gurira munda mbilo kana ndabo na ware akwendia tokeba au okuwa te okwenda togetira konengi na ndi barabomba kwithira baikira no ntu inkumenya ikwithirite kwinorongo maturene ati miunda yetu igeta miunda yete ko nawe katibe narua yetegeria munda yo akuyo itote kwenda ko nuri kugwiya munda ote kwenda na ko watengo ya thirikari gukaria antu bayo so bokaibu iyo bua kapsa irigire ni gukura irigire ni maendeleo irigire ni wendo irigire ni support irigire ni government kana thirikari ibokaretie na yena mibango ya kubokeria kuma kiwango kimwe witia kira kingi manto ya mainge yaratokuthwania ni manto ya gukeria Meru town ya city ni bube twetu korota iroto biu tukiria sibitari yetu tugiukiria sibitari yetu ya Nkubu yenu ya mwire ayu tukiria sibitari ra nene ya Mutindwa nikenda tumirita level 5 yitia level 6 manto yara ya mirimo ya tumatwita Nairobi Kenyatta National Hospital kana sibitari ra inge tuambiriria gukabiliana nayo Mutindwa aja tureta State House Meru nikenda rira president to mwira mantu rira tukwenda kwaria na munene wa nthe gutwika twina state launch ye Mutindwa aja mantu ya maingi thoko ira tukubwithia modern markets affordable housing development ira tukureta no ntubwangwataniro ntukwenja muri aja thai ofisi ne kwande na lease ya munda ywa Marimba University itukweleanwa thai tore aja no ntu inkomea babu boya rethi bangombe na pole no ntu bobo ikabo batire kwithira boka mete maita ya thatu ntu inkomea cienu boka maita ya thatu kana yana ya thatu kana yana ya thatu na nde thai bo batire kwithira boka mete ya iri de ya thatu iri ogoro aremi beria machine era president wa Kenya to promisere kutwakira mitungu machine nera landre Mombasa ero ure akwe nawe machine gukinya Mombasa kenda irio biraka kunia bikodhiwa bikauma ngiri 5 bikinya ngiri 2 no nto biethiro gwetu areku ibwetete kuona manjabu Meru ero ore akwe nawe itwetete kuona manjabu factory ya aremi beria neyete machine nekinyete Mombasa na either ekinye Meru o auke Njuma kana Jumamosi mitungu tweke au twande sunflower twande cotton twanda no kato wikia kiri factory yetu tukagurirwa twande intobira bionde twande mpempe cia yellow nikenda twendelea kuibwithiria bya kuria byambi bya ng'ombe nkunia yuma mbecha yana
ngiri ithatu na maana thatu ngiri ithatu na maana thatu ikinya ngiri imwe na maana eri kwa unda bwira ngiri ithano bathwani yangu itethia bia kurea ikinya ngiri imwe na maana yana maana yairi isawa nende iputuke bwitha cha tuengwa kinya tukenda kubwithia utheri obwonka wi mumembo Omeru ndiri gagwe na thina uwa machine teka tuwe ika kwende tukobethetwe i president unenkanirite milioni maana yana nande waibwa baraba gutwira tuwe one term kaba kwenda twata fainda teu kaba kwenda twata nkanya teu kaba kwenda twata mathoko yara tuwaka na thirikari ira nene kaba kwenda twata polytechnic yeye woni ndamenenkanira kiri national government gukirie kinya national polytechnic te thirikari unene lisiere twanenkanire ya Marimba University woni ngoye kwa ni kuandika nteto ira ciaremete cionthe thithia kiara u niko mamire nawe kana impara kinyire thithia kiara u ma impara itwetete kurumaga nyamu bugauria intobira bionthe birare bie kurema turethithia kiara atia ukenda antu ba Southiment bafaindika antu ba Igembe bafaindika antu batigania bafaindika kawira nare ku university narete kunenkanira munda yuyo Marimba University nte kumenyere ya kunenkanira aikia mundo thirikari ku umenya antu be mathina ku endete ya utugwite kwaria na Arua turienda kuthiriria mantu yau au mbwire antu bakwa nimbwendete sana na maromba yau bwana General Secretary wa prominent persons baubo kuria baromba tukayauyuria nikenda utoro bwantu bataita bukaraboya nikenda community ya Taita ikaregwiritwe nikenda town kana municipality yetu ya Nkubu ikaraboya ibwetete kuona tofauti nontu ba mantu yato abwithia ana Arua nitukumenya kwina riua kana mbura eteranire ikuria irio bira turandite ni uno ntutu kubanga January twambiriria kusambaza irio skuru ni turombete kinya irio bingi kiri national government ni turombete irio kiri national government indandikire barua eso na sister wetu wita wa Mirimweti ura withaira ari CEO wa Council of Governors iwe munene wetu nara Nairobi ambira baruganira kinyire na antu ba Meru bakunenkerwa bia kuria bikethera bia yete kiumia kiki yete so bugakire ni era ure akwe nawe ugakira no ntu thirikari ra twene one thirikari kujali maisha yao ya mwananchi isawa sawa ruyo nkethera nke commission committee iwitwa turia amwe committee nikenda bambiriria ku mobilize resources bambiriria kuromba mbecha kiri government entities kiri private sector kiri business community kinya overseas bambiriria twambiriria kuria bia kuria bia gutethia antu barabe na mathina no ntu itukumenya rio ari karao kwi antu batethira be na gintu gya kuria kinya mweri uyu wa Christmas so ro tukethira twi commission in that committee ya turia amwe fund twambiririe kuria bia kuria na batutethie no ntunte kwenda kintu kirankona kya ku share kiri Mumeru ke ya kutanga kiurira gatigati ni antu bena integrity antu bokira Murungu antu babaome antu bena wetike kwa ndene ya community
nikenda tumba gutethia mugongo wetu na ndiriwa safari utwambiritie ta Meru ni safari ya twikia kuraya obwonka twina maromba yenu twina support yenu twina ngwataniro era twinio na MCA ngwataniro era twinio na kuru atongeria tabatu twina boa business community kuona kinyabwa na Kinoti GK yareara nikenda twikia antubetu mbere tutewetekaniria aya nandika tuthirie tu mutuma kabuire mutuma itutam buire mutuma itutam na imenti buri wate kere mwere ayo eto yo taita yori wate itutam asante mheshimiwa makasi bo wate long term Dr. Chandra Gibawada itutam president yokwa mantu yondenda bori ya bori ugate ate tutam ndirenda bo supporter president wetu nontu thai twe yakwe na giteka presidency more than any other time nontu bwa kwithira twina mutana wetu wa kuma Tharaka o witwa Kithure Kindiki tukarea go support Kindiki Ameru terenge tukoro karibia gite because community irenge cieto kuwa bokano ana ina Ameru nontu kinyabe na muntu wao bate mwe ya support turia i community irenge to baegete so batwe toke ya kurea go support Kindiki aitia gite na keu nanga wengwa we musiari o Mumeru kana Mutharaka ukiwa uninte kwenda mwana okwa mwathani amukiria nontu terenge Mumeru akinya gitine kia deputy president so nontu ito twena gite kia president 2032 ilazima kinyoke thoribu otendete Kindiki buru inyoke throte mwendete kabisa nontu bwaura batu tore community tukwenda kinya tu okaribia mureo okaribia muthutira okaribia era okaribia kainya kauka thirikari to support thirikari ya William Ruto nontu kwina mutana wetu tukwenda kinya we 2032 ethira president wa Kenya ukienda kana gaguka kinya gitene kiu ukienda kwe wote kumenya kethira akenda no kumenya inya kwithira wote kumenya ukethira no kwenda kana gaku mwathani agakinyithia uno no thina ukienda kana gaku mwathani agaitethia gitene yake ukia deputy president ibana bakenda mwathani itethia twana twao na tuyuyu na tubioyoyo na tusokolo na tutunthe ukienda nande to support our brother Professor Kindiki to support thirikari ya William Ruto nontu ndi baromba into bampa ban support bambira Ameru batithia bena thina Ameru bakathia irio bya ng'ombe Ameru bagakirwa nyumba Ameru bagakirwa modern market Ameru bakabwithirwa barabara Ameru bagekirwa roje Ameru nebekirwa mbeo ya ng'ombe ya ngiri nyanya nina mekinye ngiri na mana yana Ameru nebatetheke ka uwo kwenda atewe to uwo kwenda na nya mutuma o kwirwa ne interim ka kwende bwena thina no baba utegwa mutuma te interim mutuma ituta ntena manto ya maingi turunga meni nende tuine rwimbo rwa Merry Christmas twathuka nenja twane no bukamenyerwa gutena thina bugakireni njoni yakwa ya tuine rwimbo rwa Merry Christmas njoni aja kujeni hapa tu kujeni njoni hapa au wote kuina haya Feliz Navidad. Feliz Navidad. Don't dance freestyle. Feliz Navidad. Prosperando felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. In a freestyle. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Salimia mwingine na mwambie. Salimia mwingine. Na huyo mwingine
la vida es comer felicidad. Inua mikono juu na mwambia Feliz Navidad. Ati nini? Feliz Navidad. Msalimia tena. Feliz Navidad. Es comer felicidad. Nataka waambie gavana vipi? I wanna wish you a Merry Christmas. Na deputy. Merry Christmas. Waambie Makasi. Nani? Once again, governor. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Thank you, Mr. DJ. Your Excellency, kwa heshima yako naomba kila mtu ashike mkono yule karibu na yeye. Tuwe wema mwadhani wetu Yesu Kristo. Nangwata na mlungu ndumu dheru. Kuma na arueje. Amen. Nitaino kiriba mwadhani misa yetu ikuthira.